Tua na tigin. Well, tua. Pagkain kung luso ka. Kulang malap. Nga kenar yalel tutanya pangaflo ken la lelena nga kulo kaksakin God. All right. Kaksakin God. Alaf ko. Ikasalan God. Paano nga fayo? Malasyaran mo. Uy. Umalan na. Kulong sin God. Kaksakin God. Imulash. Naram vil tigin megil bianga elon kashos. Lash inge na. May angel faga. Tell on the road. Upgrade na Texas. Amail coming toward that. Okay. Ingin na tamlil. Kat sumna ke Pelinalal as we share like a share program. Selling Lasha. But Kosrae, Paing kom show man, God bless you. Kadalya Srui kaksakin God ke the two things you might bash in a shish kadin the wiowos, akollah long. Kal tamtal chilas patagangan, alia kaksakin God. Glunching God. Procula Nathaniel duo Seahawks. Kulomalap. Paing kom show man. Na may clash pe, naman as wana procula lang at tagal gesi kamenan. Tigin, mausod konfirm asa ko like share. Andal procula nakna jakalimila. In Srui wiowos yan gumasyan. We komenta. Well, padam daw kiyon sa ko in naman upbeat na ke nanjing ya. Well, Ngan kelila as may kolye pasado da ka. What's going on? And as masingan man shoka kingina. Dan di sang masingan. Well. Baie en kien pa kumasya tamdal procula. Oh, not Everett. Well, klamalap. No, Everett. One long? How long? Okay, well. Tamdal procula klamalap ki makalamian. Lo ki aslom. Nganalin, we cut. Kaksakin God. No, Everett. Ang ano matam likiyac at tao yan. KDF. Inge TF. Inge Titson Eprem. Magfing pepe bang. Ilo kinye gasoman. Tuwa na si was ko sa metana church. Ilo.
Tuo tingin mekil cem wangan. Cemiltakaan. Tayo line nakasukuan. Leon Sherlele. Taperen mixia. Nice. Well, aklin metlash ngan kain. Sige. Now wala ende balong Kal kulo mallap tingin. Kal metlash kada kan nasum na ke program ni kesla tagus lienge mana kada kan mega tingin tres kala tago. Belu tuchi mata kan ke kuno kan in winch tasta na sisaklu. Molo Fallana she wordy ransom netaga ke sie pita sie for single dollar na ke long megor. Tain we bena mai lakkel men gadin ispela na kelen met na ke wala Kosrae. Kada aklen met ma siba aklen met mata likiyac pacl na ke pelchinga tingin mekil kumgulo elash kash inge na ke na toward Texas even by Okay. Tamdal genye titsan April finan Atlanta kulo mallap na tamdal pokila finan Seattle North Africa kulo mallap tuwa na shows kayo na kuwas na kayo mataga pe aske background wigat ke pelchinga Paing kum show mo man kulo mallap ke artlo man fin ko pe mo siya siyong kum ni be si KahsInKol akketeyac tingin tres kol kulo mallap pa daw usot kon even kum gan fast na kes ko na metigal sa na ke So once konge may nakaigat kayo as na belgate naman kito tola mata jakta kaski once konge ngashigat pe Kenye Charlie kulo mallap Kenye tamtal Columbus Georgia Paing kumpe shawluman Aridel kini kaya lang si President kin tanangin na yeah likiyac mali Wow, siya. Ang classmate lang, Matthew ng Clarence mo. Amen. Alam pa mo imit ka class. Wala naman ka. Basta Ismail. Ransom Ransom na po eh. Siyempre siya ba? Bikin Vincon expand ya, dia mau expand Vincon nama itu ni. Oh God.
Ganyan na. Ulo malap. Alright. Tuwa tamdel Rose. Ulo malap. Yung Perlatara, tuwok laro na singkat kay Shilin sa lo malap tigin. No? God bless you. Shepe and kuwas our kwan. Kulong manlap LJ Stevensonita, Indiana, tuwa na siya. Kulong manlap yarso mo.
Tingin, Well, okay. kulo no malap ke un lukaya. Kulon siya tamlil asan, tamtal yay ko wala tamlil western. Betas Kosrae, kat kulo malap ke kamen matakangan, kat kulo malap ke artlowosan. Namnas wikat ke pukamin kesla lowosa. Kata som tukun non sukunga tatakan nal tikin treskal ken Washington. Dan kesla layena ke Siaproy. Wikat Tiki medium Brian, ngan we come back and metlo matagal likiyac prelo siya. Okay. Mailing Bruce, Dallas, Texas, tamtay gunum lalap ke dua gulo na singkat ke pela ke akbo elaki na siwos kilo malap. Papa Remos Lify, tuo na ingen wana kishen on sukuha mit kalensap aru kilo malap. Now with that being said, kada sumner mit kalensap aru si we are ngay tikin treskal. Den första mitt na point guest la we back len mit lasha. Kilo malap tikin. Kaksakin ke nukewa. Ngan wala lemnister liban inaklin lowos kaksakin ke pe. Ngam igesta ta ganila sa ke proy. Pashe ke kasla na ngishe ko wasin proy pen ko sa ashwan in cash ke wakatin corporately ta gani pasta idan kel tu singi. Nagmas ka ta gani proy. Katsvil be wetok lagi pel singi kat papa tumasin gshaw. Insivil be kaksakin kom. Akollah kom ke wolacna lom. Lang silom chetu ina shesh kat kana akollah ke kom sivil be usi chance silash. Nakile silen sasya. Kat kula malap na siu. Ke kom na lamala blend of salvation silominge. Kesipin lang silom na shesh nukewa kadin deta file liki. Lulin garangan yaklom. Naknas kakafiskat na iniwom. Kadin kan pala pitlan lang sige artluman na keshkewa. Kadin na ikom kat papa. Katse kan si fena. Ita alash ita ite. Na wangan kalash. Panang kipel singe kikat. Taka na yedom. Kadale na mindful. Isambe ke mitwiyash kipel singe mamta in pelinasyor la. Nanak manas kat papa. Wala lo siya kes bagan yelos la. Kum na lamala mo singe na kesi. Isus da siya. Mutulle. Kat na kewa. Malalal ge wen na tum siya taka misya fin saksing. Eto kun lentolo molya kin katang la misya. Katang la makuluk na kewa lan fel singe. Akkalem ye sika si na siyesh la. O ye singe. Esikyak pe na siyesh. Kat fin siyak na molin pel singe. Mas talo makkalem ye. Kisi teslonika. Sapta akor fa singal dolin ki singal alkurs. La kate sowek. Nagipakanyang siya. Siya sikyak taripe. Nasin met kulacnsap aru lulap kel inge ke likiyac. Paing aru na siya assurance na siya kadin tu kavin pa lang silomingi. Nanak manas kasha pe metlash ma sap ma besiya kadin kain isang malusin bray. Ki maelos arske ki pelsi ki manas lalos. Lalos sayang almatafin wheelchair lalos. Kapat-patyak na emergency room.
kong taga ni arin rumo yesi in shwasha ko ye kat papa kat siyak sim ki kashalom efin na ke shafalat kelos kumitala me falin kain sangun walos le na ke kusheni lan fashlan sha ke alko na ke kapash ka flute ka sha na ke wa te fash fall leila ta tul mataka ke shamatala na ke win na tumin ka na la sha inge ke wa inesla tradik inesla kaut inesla oye na ke wa morela edema ka swelling kimnun matsi kastum ko sho kana si katlas mam talu kanu chakne ke mitochondria inner being ke shells ke kaisimnun madingi nanaknas kat papa yuru mga fun na rejuvenation mga kansikiyak kimnun matsi kat ngasesyung tasha kelosa fakya lela takalan ngan madalom shaki wen na dum ilara men katakilin kat lotoy laki fin nalalal fung ilan simutanin kan kalyaplan nuknuklal ilarek makinda fok forarar sangun wala mutan matkun papaklan kashikat pe kat ni kain liye tashak tapas makat silongon ke kashikat pe ki mangi kadin liye tay na pan nanak nagi calling ke panglom na shish ke mol shingi kataye pe alena nanak ke dalik nadash makaul pe ki pelsingin kapurla in prison nanak manas kasha dalik nadash ngi kamitlash na kayo makaul inka in islam mela digi num islam mela nage drugs islam mela nage inak kuluke manulo sifena siya kaprelo sige los mdain kapur ki pelsing kat papa akas maganyelos pe lakum todo na yerolos kum shek na work in their lives elosin kain lutut pacl Silas Paul siya kapuri eloson kaksakin kom esinin koslalos taltal kashikat pe ma 4 lupusay ma kuluk ma ton katipe ke mol singi kat siya walom nan chunotlan makuluk lash pe kat ngishesyum kat papan naknas kashikat islam may lash na ke oya na kewa masafal kat ngishesyum kashikat kat siyak pesyum ki pel singi ke matwiya singi ikeslam tanin siya ke maswas pailom kadin kan malakun masin sa kin kastum kadin kan kita wipe ra oye magat kanet trans gospel sing ingan pacl lela pe gospel lom ingan utyak na yun met kolla sin fela tawak White House ak possession gawalos los ineta namulan met palos kol los ingan diene na lan met anak elemel fakto kadin mo ang nasin mas met tiyanak nena hindi sikyak ke deportation ayn sikyak ke yan metalang elos siya shiksin malu at siya maingay na ang policy lan met kulas ng White House in the United Nations Arab nation, European nation, kamatan fellow ye, and siya sim, Kosrae, and inge kayo malang nila, that you in control. Command send their assurance from operate in a heavenly realm, siya kat mwet, populate all asya in kayo calendar line, anak naskat by yes na masish. Katinito lang at muni naknakat na comparison. But possible to God at the Rinde mos laki oye my religin mashni so is been money is been en kwana sin bene ki wal me lela na shishk kadine tola oye si fonna
kadin loang na keba at suwa mo ul kilang sila ta sinsi panagat pang na sum kat papa kat chikan sum na gestongin moli paunin lang siya we Yung mga fun na taga ke Molo panagat ng sesum ke kaslom naknas wikat kashakat in fact ke pengusing ken when na tum Jesus Christ katalal fu na makashakat amen Mr. Liban flok na rum ke pelsing nga nakola unso kung agesang indaka wikat tigas talasha Well, ilong malap ngay aglang tanggal jay ko asan ilong malap kuloilos pa guys na taga nilasha ke walalos kada sano tigin na nung siya unso ko ha pensional daga alder su malap kaya proin kesla lain lasha ka fin time so no man iko ilong malap kaya aslan mag na kayo wa kasi en proy siya alder ka ikas nanaklok ke pelsingan na talaga aktak kat foreigners na kaya fella siya matalal fungi en si rashin kasao en si may nagaling siya in pel na kayo pa rashin kasao kat long kishin proy siya kat kaksakin na pa me wala na matagay ni kesla len lash ko tutudang si lash na arge pelo tigin tres kal finons ko akollah ng flok na room matagal na kaya nagat fresh na mit ipsala unso ko nga dila bayad ako Magalan lumalo siya nga Seattle Ikasalan kat kulang kat kung siya nga siya Kamu juga talas pangan. Hey! Ano tuwa? Tuwa. Paing ko. Solo man. Well, banganon sa kuha. Najut pala na siyang kuminkain awi ka din nag-elesi na imsan. Nafa, ngataga ki akketeyac nga preken. Kal nga yak lamalap. Kat kulo malap. Kat taga kesla ke proe, onin kesla ngen na kada sum na ke maliti na tutudang singe. Kat Srui kaksakin kat ke oya na wowo order of service nga yok na paisipe. Kat taga rala oya na flat ke kat ke on ke proe na ngen na kadang se kat dan taga usye makadinin na. Pang breath of life siya. Pang pedal rhythm siya ma ikak na siya digin tres kal tamil siya like platform mo. May call may me kulacnsap ke KahsInKol lowos at taga wiowos ke tututang nagawa pang rhythm siya nga taga breath
Breaking Molo Gaslan got by the CP CA for single dollar alone maker. Bang mas ma yok mid. Inaknas na siya kat tal nagawa. Gaslan got magana pa she was fella siya. When mapay siya and Gaslan got magana. Genesis na revelation. Or yok siya got in the gashi be awian nanaklash ke fashilash nga. Kasi in price siya pa got with for fashion. We're foreigners. Got strangers in this land. We're in this world, but not of this world. My name is Hartin Kashaw. Lefla ko uskat. Kung dyan long siya tesong ng sapta. Hakos for single doon ng single algos kakisin price. Utakyak siya pa ng tasano. Now, with that being said, pang isifelas ke koto siya nga. Kota aktolu, may kisya yok Molo. Unit aktu patash ka nga. Christ may kisya Fallana na siya na kayo. Compromise lesson unit aktu siya pa lesson on course ni kaya. Nakatagal na kaya lesson shafla siya pa nga. Pa lesson ya siya nga. Lamel Fallana. Fakyak limekos fossin na kaya ul. If you go say some kemantia kataka likiyac usye masin mai taka ke Sunday school ke shenri ang usye ke mantia ipala plu pa ke ngan kuskan gom sumne ke KahsInKol page rewind along ipluangan itaka pa na ke shenri kataka inoy lang silang kat ara sermon che na me ara Sunday schoolan ma sipe nakatiki mantia pangan ito ka tikin megil ito ka akketeyac na aluin etawian ne kokosel tikin treskal ta inoy lang sin kat nga aro me sermon ke shenri sifac na rhythm siya pangan katta ka ikes la mange katash ke tosta pangan Molo Fallana siya Molo Fallana kata mante Tuesday Wednesday na tosta eka pas na ke me sifelalap ke koto siya sifelalap ke unit aktu siya katash ke nga lain mo siya nga pangan Molo Fallana siya ay some weak na phone siya nga lamel Fallana the lamb is worthy Kasmeriga the lamb is worthy at ikin na kakate siya pita siya for single dollar nga mon mekos inakyok ke na phone na sife na ke koto sife na ke unit aktu na sife na ke weak na phone siya inakketeyac pangal rhythm siya ito ko na kada wiowos na inoy lang silang kat neke na chisel chikme pangal masing neke na chisel chikme kada wina ikek na siya kat el kat wo si pangal te lang si metla ngayon somniki mapay lala pangal oya siya na kesmen ako ko na nalal kat el kasal la tin treskal dan to ko di pan tigin mekil shitela line lu ko shitela line siya ke shenri ke alular na gadin taka we met tas kusang inakas makni gat kaisi flokching bagat taka na keng ako lang met na gawa na ke flokching yo oye sing kulacnsap sing yo na pa super gadin na ako la when na fortune me kos ma ako la ke polyak si ke pa polo lim fortune sing yo lim kos na ako la me kos ako la it's the same concept Satan el gadin ako la that's his prerogative. That's his mission. Steal, kill, and destroy. God, kaptetaga. In we makatil igas na siya on a daily basis. We must not Kosrae. Abangan, si bakkalim me kitak sinage wik singa. Aske fakya klime kors, fosyang, and we gom reading. Elo siyak sugo on sa siya fag. Fallana na shuminais puklem num siya inge. Ekanaus la silke. The kom enwaki eke sham kom sang molin shikosak na singkad kemetlan shuf na kayo ekainin cash na kayo matonfel na kayo ekainin tanin met na kayo na sifela tikin treskal na ke shenri pangan pelin alinitawi enwaki katang lalan lam Mwe Read na patata kana kenan na lesinem tikin el akalmia pangan kadin wiowos ke lesinem siya me dapangan kuna clown sukoa oka sukoa lam sukoa evin ko chipa flot na ke akketeyac ke mantia chipa tapan na ke shenri inoy lang silang ka tikin megil da ka akketeyac mangan tangal lesinem tolung lesinem aklu singan bangan akketeyac yok supayan ine ka designation tolung me kalmen laon oka sukong lam sukong
designation tolungan na fon na tangal mo chifan na kat kalam ke el pa word di lam so kuma kain me ikesh la civic course ma shampram kinyak ke mariching fakyak lime ko fosin na kesnyaw kat fact na nga in general kat ka na pa shibbe ke shen real in kalam na shin na kayo na ngena rhythm ngena our team so ko mataga shikyak ke kunokon ke mantine ke set tenge na teams masima taga shampram kinyak wik na phone jingan pa usi alu in tu dan pa ka taga rela sermon jena ke me shen riang katin mata pa na ke wik na phone jingan li na pa wordiness lan lam so ko panga o ya shima ikyak na jil tikin tres kan nga tang tana me ma na yok shbe shba ta shkin yok na pa shbe shiklao she lom shen rie ke shen rie kadina kadin we met na kay wa every day devotional daily devotion bagata ikyak lang masyak tulungan bangan we see met lut in samas lakas na ke soko on sa siya in kaksak lesina tulungan yok shbe kung we see met dan samas tas ko na rela lyrics na ke on sa siya ko in kaksakin God na bangay plalap lu magat from kun ke mantea taga sipe repeatia ke genre sel tigin mekil ke Sunday school online lowos bangay siya Fallana fosena ke akos subtopic lu pataga ke iplalap semet ngan puklum silia ki siya fosena likiyac la arch mwet ko likiyac la arch mwet ko fos lu na ke akos kos liena outline jingan sukya na kumkain sum as a matter of fact tukun life catching kumkain sum ikes la fakya klimegor fosine ke singa li la kapash si fela lapsingan with subtopic lungan na ke ipse metngan fosina ke akos inako kum na ke shenrio kunta kata na tikin megilel samsama ko mukwe pe na malsumon tangal outline ko me masingan na maklu siya pangan Chrisel Fallana acho que fosse me gostam de senhor lion o que fosse me gost lam en waki fosse on gost kaksakin na sin lam so ko fosse gostam de senhor e bangan outline de mata ko kat likiyac mantia we me akketeyac na ke masingan wana ka dakkalmia tuste agattaga kunokon na ke mante tuste e kaya agattaga likiyac kunokon na ke Wednesday the two things nga ka daw kunokon na ke tosta katlieta na ekapash na pa na ke sifela lapsima akketeyac ke mantea ke fakya klime what fosina ke singaw as matter of fact pangan makunal tikin treskala pangan makunan kulacnsap lowos ke online me alunetawiya machima litia etawiya dataga li relevant silan kunokon na ke mantine ke set na ke sifela laps ke wichingan rela adulal in akketeyac. With that being said, tingin treskal nga may pangan me makum kay akketeyac ki pel jinga da flokot flonol pelo kun fashionament na ke may luto to kulo malap una klamalap ang kaksakin kat game ke may fact makumrelangan kum dekan si credit na si mga kat sang credit na sin kat kimalikas na siya ngayon ang fact pe kulon sin kat game matwias nga kayo mayen kasi kumrek makin ba asang te bukum kaya sa lalikang kung suka kasi nga chanram king nga academy la kyang osum la nga daw kalu ko sait kanim singe pakanten met misinge vakla ngai ta we le church le baptize te kof awanik lagi mola masalal kang singan ta kya bang academy la kumnan ka na mo me alu nutu te nga osi kung finloang na kaya na kan mitsingal mi ko siya na pa kastan kat fakyak lagi na kate o kakatlev kaya kay kastan kat na mga uta ka na si kip kata person na nga kain kene na masyak na ba diksin na patkiya wi nga kain rela declaration tingi nse kasha lowos kaya. Having said that, kimante alam still ipanil da kail sama ningena na ke lesson aims ma shumanya ke mante amal front load yeah na pa na ke front load chimal rela kalmel da ka
orela akketeyac nake meliti siya ma secondary school kanyak epe etawi samsam kuna. Na difference ke secondary school ba RQ&A na etawi katfin again ma fonji ka dusum prestan machimaluwe matan churchan ene na ni tolan kuna kon nge nake sifac nganin mo me fall nake kapa si ma nake tamliban me final thoughts kapa mo msike week singa ya mute Si start nanaksimay na ni samya ke week na fonching la Jesus magayna Fallana akketeyac kaksakin yak. na bangan kapa siya KahsInKol, napnaskan fact ke KahsInKol. Jesus alone is worthy of all honor and praise. Jesus alone is worthy of all honor and praise. Pangan tigin. na gigawin na siya ngayon na kigam na kay mantea kung orela designation dolo Leon ko o kaso ko na lamso ko na Leon ko ata ke the scepter will always be sikal also ko naging shufal juda Lemel te make Levites and fong ke temple alta ka ke shufal juda scepter me sikal also ko rol na o kaso ko ngayon lapakpakle menge sakayak lalikiyan Israel soloso ko ata ka soloso ko ata ka Israel me pa kat kalem ke when nadal David ngan pataka ke meto sapta si fasin ke lon me kos na bakom daga ke mande kalemila lamso ko abango si Ramram John Baptist Pangan. John Now. Gospel also son Baptist acknowledge. Again acknowledge here. Tuan and fact masingan. Na Ba? Pangan. Designation jangan identification jangan rekla na pa taka ke tuste onso ko ataka onso ko ma elos onge Hallelujah. Hallelujah. Sivok singal tolu falne ke sivok singal alkos. Grouping jangan ta kum ki ko makketeyac kum ta kum ta ki sam sivok singal be in wen. Sam siyok singal weng when an our intensity lan siyok singal alkos messianic message ito ka ke. Fact na Messiah ko pa ito ka. As a matter of fact, when nakadakal mega sam siyok singal alkos pa wanan mut ko yak lamaya mat Jesus Christ ma we matamalito ngan yak metielo sum na ke Garden of Gethsemane. Aro siam ngan prefigure lam sa kong kad vingal loin na keta na fos long tulak lang niya pangan yochima me yokshubay me da being rejected nagatlian na New Testament ma taga ke Jesus taga rejected. That's the lamb. El pa lam sa kong na ro. Mga fact kato yan sulayat lagi un te events magayon na nagkasunod lal noama nakit me sacrificial system sila me katil sang na sila Moses Aaron ma nagkakafa sulayat na tayo lam sa kung na ke Genesis taga Genesis 3:15 as a matter of fact proto salvation Eucalian good news siya masamsam kinyak ngan taga na pa phone na New Testament in the Old Testament man I'm telling you katli on ngan on na nga na fact pen na siya si may taga worthy of honor, worthy of praise. Kulo tigin. Mo una na ke tuste nga taga mutawaek samte samsiok singalalkos. Na lomnuk siya sa manyak ke. Presence ng God ashirolo silos 4:4. Nara tukpa Paul el fakla finkad el wigat siya kain line cut. Kulo malap. Main kat palomnuk siya kat pa temple siya ngin. Ngan KahsInKol in the church, body of Christ. May temple siya korenon korfo siya Popol akketeyac sum siya. Kikum sukwen
Siekorin on Kosrae. Even by Sha. Naik. Nan usia bukti ka. On Kosrae. For singalia. Ya goes theater la mono was temple lan ngon matal siya arsing goes. Siya utakot na siya was singad. Na paano nga Samsung liye na som na ke lom nuk sila Moses ma prefigure pa na temple siya ma katash ke ma ngon matal arsing god kay singin. For connection chengan sikiyak when lam suwa so mi siya fin chaksin. Pangan oh yes singan na umkilo. Na bakom takate ito lang kaya nagi Molo tiamisya kasi Molo tiamisya kulo man Samsung pen. Samsung pen nagi fosingal mi koske longolia na kumurela parallel si nagi connection ke Moses elaksi kosyo kilatlik nin kada at siya sila taga misya finjaksinge inusya na siyes kosyo klase kat fin lalalfungi God fin lalalfung. Mancing much was papin na ke Samsung riti fosigar siya singalia ko longol siya. Pangan akalim. Tabay pangan shal latari manakawa in galam galashin kanigin mol so fun na worthy of honor and praise ma usya mol mapatpat na sikko. But kalam gamasing min kadil shalik min papin na ash wen sinatali prem siya ya Ismail. El parala Arab nation te kan me pakatin sa ngam mo kadin us gospel singa na shelo salene no pe masinga to kadin kalam ke nye na masikyak fin fela can the first century ko Old Testament faran na ke 2025 Arab nation ma ash in kenexo nine mol by Ismail alle kalam ke papalala Christ worthy of lamb so kung magana pa usi in kenegin mol so kung na magana pa worthy of honor and praise. I think nga mo ramramangan kung makula tayo na ke kunokonom na ke tos shenrio. Alun ni tao. Nga fa ngayon bagat me uskat me neke fakane ka tune kunokon simsingenge. Hulo. Inma katakam singe ditu lela ki kashalan kat nakataka tale na manakay watakle kat akonyem kay na men Brazilian lem ki Victoria la ma il sumni floko ta dandula lang fakki mas tama il sumin pro ki mal pro kin penatari in ma akonyekle na rito siya bangan mapara kung taga ikway lens len egar mantin na ke during tosta. Ano nga siya me blokas ngamo me sentence ko kay si kunokon nga en summarize siya kay siya naman of toto siya in mutawaek kas na Kevin met anito lang na kay si facing kay Sandria nga naman din kay was bangan na pamising kada som na kay kay si facing last missing nga kal ngamo pangan na kay Spesial nga usia in magat me akelemila mesikiyac mande para nem singe. Okay? Metigi tram nam na kan wi kum akelin met lasnge. Artemet. But tram elosta go. Shuish ida kulaman lab tu na shiwo sa kulona sin papa god ke Molo. Ke len na ke kulaman lab tamdal terry lo kaksakin kat ke Molo kulaman lab. Tu na sin ba. Lars bange. Tamtal kenya likiyac pe lo kaksakin kat ke lang si yoklal. Kulaman lab. Well, akollah kaslong lal. Yulin ta pentar tilfes. 2 o'clock kaksakin kat ke Molo. Kulaman lab Kasloman, tamtail, na lespet pangan, 2 penasium, lespet, charti choni den kulomalla, ay akilin petak tamlay chibuyas nga. Sikra, akilin na phone na. Kumakilin tamlay chibuyas nga. Nabalansan bangan. Ay, Nanago chak, me, in bangan. And para we got yang. At place you show luman. Kaya tingin ka daw short confessionment na kaya akketeyac na kaya. Ona nga wala nga kilo malap ke usi onso ko nga bagat nga
takan na Oi, skip nga. kulanisla. Wana. Mrala. Arala. Okay, ngayon skila po ay ganda ko. Present, share screen. Well, sabi nga ngayon na. Network kung kulo man lap karsuman pe. Kulo. Long na sil papayos. Amatin ngom suman. Ano pa siya? Kumofia. Si basang volume man. Kumofia na volume piang. Ay, Bangan. ay ba nga? Kaksakin kat ke matwiyash makos lenge. Kaya los makimralash me utwe. Kaya unsukongan matikin marsiano sa payam mga mamalon siya ulalosan. Elosin kain ta yakla nadolla alulal ki senria pinenyin na. Kaksakin kat ke. Na inge na kate fast na met. Anaki ngam dakalemi belposa. Along si som na ki usi kata shik masim dagi composition ki data singe ka book singe met na arang aki share na siya aki share na siya la pang electronic pebble na da siya usa akilin amo aski fundu usan pe nakate nakaniki siya pite bakade samsam kim singe
na banakalamingela ta singe masel pite ta masinge ngaki nakalamila matako ki kastan ka ta pa akalamila el pa author singe masel pite met saplan Jesus Christ nara kita kalak misinge ngaki akalami men kunokon siya message singe el derive ta ki fasingal do ne kalong le makers nakasensiya ka ba MSK ke fas sini ke fasingal lu nara kat finni na ke academic ke book singe sima samsam kunjak nge pa me leta si met sel Peter nge simna na sin met Christian siya fashion li na tafon yen epang inisya minor en leta si nge pangpangelos met silo sa lalankat siya yoklan leta si nge pa in akkayen siyan met maritia siya palakin mo pe mwe akkayo kisipen lalal fungi lalosa nangantui ke share screen lagata akena usi ipsingan met narum ki kesta na sisla fo asya pang akalimila simna silpite ang naluwa fatakatuk ta tolun kesinga luo elta ka samsam kun na yok na ke me masitel bak mo persecution me kayok pasman yaken na selos na leta singa akalimiyak mo el matafinen room ke 64 sa masla na ke sipem akademiyak la ars na mutawaek italbangon intense persecution da ko ke kolyak la niroa nara ke ngafa ko ingena di masingen skeli masingan fin usina ke petsia metigat fast na meta ke mantia le misli pa ne ram ke fakya ne mekos na ngake usi masinge inusie mena nak na yok na sikum lai faka yok sipenga kominda ka pengana lenin kan long kastan kat na siya sipela ka pange kat finsum na ke fakya men fakya le mekos padam lipan elutigat ke mandia from lo dia kat finsum na ke singalit kosenge nakat fani na ke fasak singa unsinge masinga lansik le mekos selos misatari asi selos lemi inge asi soenat ko nakelata ko ila lemi kitin pel kat finmut ka dana niro elak le mekos when Egypt kelvero na Assyria Babylon gadita ke Nebuchadnezzar mero Persia na Rome na idal na fon na misatari masala tari me regime lalosan na singe pa USA JER Jerusalem USA anile JER chair USA lem and Jerusalem bang Besalem pa sim lange asilem inge kan men fakla ko pa mesikyak na sil Pharaoh mesikyak na sil Nebuchadnezzar ilikla na ko so wenzo ko siya fly papel nakadita tayo la mesikyak ko pe nagilat fast met ke believers facing persecution jinga academy yakla der shaknai sam ke koleng pakoten lan kata der shakpanai sam ke ma katpapa elke na sinmetalal fungia na side note si taga fakla not all believers are persecuted for their faith then na kay wapa me alasyun intense persecution ne kain chun panain kalyeyak ta elos masyu na masikyak na selos apa elos pala nakipanga stressed out elos pala anain me mutawaek siya sa fungyak lalal fung lausan nasla na edelsom nakikain o yesaya nara ke CP te sapta si fastolun kes nga luta ka metiki maritim singing elta kain academy la
Finish me kayo kakalye malos palakin. Tasak tain sewu ke mulala singe lana fataka. Etaka ki mama kati lula ke esikya. Napala ta singe taka inorela me anain kisin akka sinasilos. Pange me mutawaek yen leta singe simna ke sapta sifasi na simna silpite na pa fosak lu singe na kespa kinyelos la kata pesile ko usle fal na ki akwa klal ngon lal akmatalye ko usta ko usin met lal ko usin akos Jesus Christ aknas na siyak leke shal langkaleng emisten arlen na yokalik in kawus na fakla pitel matawakin akkalemye kaksaklal na sinkata mayen anak akkalemye ke fasyak luonge elos metcholle nara uskat meneke and fast forward neke maasi makatakain sam kinnake len misinge patakain akkalemye na seshke si fesi lash mataka ngan kain uskat meneke saklok Takmo Molo Fallana singe. Na mayen kesipi da sapta si fasingal tolun ke longole mekos. Fakla kadel pangun kat na ke moul matal. Na Molo Fallana singe pa eta kay nakatayela memolo singe na ifa kain Fallana. Kifasak singal tolu ang kain me display ka din liye in makumbuy ka iya na ki tuksinge saklok an follow ka nige si Peter bang na maritam tawa kifasak singa ultolu singe saklok yung araw siya pume usa na siya na ki marang kadil pangon kat na kimul matal kimainge akollah na naklowos an nakirekma kosin nga ship arula na finchak na kimain si wosya efa udukot na si wos ke Jesus Christ ila sikme na aklo fakla kosin akos kat et yalela mo lowos anin si fil forla nakilang si lowos anakipel si kuwosyak na nikin singal mekors kuwosin matal in manakiwa ko saran anakikat sa pangon kuwos il matal masamas na fact kuwosin matal mo nga matal kuwos fact mo papatamas ki kuwos pray na singkat siya nanan kamit nukewa kishikashak si Fallana fal na kirikmalan kay simit inge kuwosinurik makin pella la lowos fin fella in sanakanal na kuwos itama siya ta aksikosya kie kuwos likimul wangan si pema ta taf mesin papamata tumuwos meta tiyak katama siya kain kanawos la oana silver kakul kisasya uklanalan Christ siya oana sukulam siya wangin katay na makuluk kimanol katil na silela mitliki reklefela eta fana fakkia Christ in lensafla inge kisupobos Kel kosnalal fungin kat sakmul yalak lagi mise esang wala na nasil o inge lalal fungi finchak losa anin kat inge kesipenakos ten lowos na kimapaye kosaknas na si kosle italain mulkin lang sinasin matlalal fungi wiowos nakosinawilan na lang si siyasin siyakin siyos na phone takisipin gas mulan kat Sean mabatbat
Kosifil Beisusle, oana dalik natin el siamol lalakawil, at yaman natin mwet mamol lalo sa sakawil. Tamasmas la fact, may din na kayo na mao, wala na kayo lalos oana ros inimeo. Mao uli, rosa patatle, kastan LEUM GOD on nito, kasingi pa Paing sifac na siwos. Na Paing Mwe Read sima nga kometa ka kem dawak ke fosak singal dolu singe. Katrini pra ke Mwe Read singe. Kat pra na sum ki pel singe kat papatamarsin kasao. Kumin na nak na skashikat akkalem ye kalmen kaslumingi. Yurum ke fan pa akketeyac kalem ataka yuromi. Bayan en makat fotuto lagi faka clash way. Kat papa na nakmanas. Nekia masay. Inilos na kayo mataga indipshe. In masay lalal fung ilalos. Wikat siyang sipe. Inoy na ki kumungyang nakifoko. Molde ka ke keletam. Gaslo mataka. Katinis mulke. Inaksyo sikat. Inkaikat. Endutikat. Kulomallap kat papa. Kilang silom na shesh. Eke kaslom. Tagay na kalimi na shesh la kashaw fele mawangan le. E kaslom ya nitok mabatbat. Kainim kat fakulo. Amen. Ay, kulomallap Paing Mwe Read singe. Nakadeshiki ka din me first by first year. Na metiki nga som nage first by first nga flok niro le Mr. Lipan Elvin Nash. Mr. Lipan Wash. Dengan avi. Tingin kilo lang nga pang Kaya nga sam kuin nga taga saman first by first year Chelo is kada. Nara konfin ka enlighten us ki mamay kes ikaktan sum ke leta singe. Makometa ki context ki usyan leta nga in kashikat ke nangata ka first by first year first month uda ka na siya ki kashalan kat. Bela nga kilo malap me context na kay history pa ng makalimitar nga niro el siya met etayak niro lail met lang siya me masya el lang siya masya ima na evingat liyan Rome ke pelching el me wana acclaim mo arsh isishyak yak esakyak yak enway pulan pelching na niro el to play me with Christian and mod el los paisok ka alle kalem la el parela el instigate mga rela shvenarela el kanaus la nga len si bekamto vingat et die history singa na me makalem ga pa el loing da na mit roman et tu ya kleiner nail rela ka fasla play me with Christian ngan sanga yak tais in common populace el na sanga yak tai min market lalal fing lalo son to machin niro rela ngan to rela upele ligina me da na context lan may luto da ka history lang da kalim nila sim yak machin nga matain tu na ka esam na chisel da misya maul yak ke makulu wangan makulu klal play me akil na ni ken mo ki penail kalindie pa na concept si maniro rela ng sielos ngan el play mal dal kalindie example si machisya sil rela ngan wan makulu klal play me ak nen mo ki penail Pita el chimus la ta singan nak kaya matlal fungan ifin kumli en ni me kos makal me kemtan me la ta singan akal me mal chim na ye Pontus Calatia Cappadocia Asia Bithynia Asia Minor bangan Impelsia first century el chimus in academia kal tu na ko ke akuklan God Lie mi siya lan Jesus Christ as the example foundation ci may cause na tuke. Finne wangan makulus lowos blame ya cause kemangan kagosin tu na kake. Na nakita ka lan laitan kat kalam kela laitan si musya kumni en me kos masim lagi angan. El si mus laitan so there's need to be messengers. El somos tasang met ngus
physically som na ken di me kos makalem yan koin lata chena som ritia kinjengan lata chepa na machingan uspena som to the next location ritia in atrisy persecution ma itak yang elos me mata kengan ka experience kin ke plan pelchingan naro la piden mata yesmus machingan el atrisy manake wangan na chin me mo christian elie Paing matakanaro ngan elie situation what's going on what circumstances mataka line with Christian ngan el chimus lata ngan in actress bangai o ya shima shimle ke lata ngai wanain me ta shafla slave kata pela kata in slave kata me na foto na jin writers ngan paus message ngan som to kadin kalim kela lata ngan shimle for reading in public na shin met ngan kat samram kun ke man dia scrolls goma machingan ta fin trona shukia lam sungan sum desh la ke baul ke fosit kors ko fos on korsit kors ke fakut me kors pangan natin lai tangan el shim leben ke scroll ngan ke paperos kos me animal skin ngan shim le evin lace or makinya both side tarakta ingayan bela lai ta bidang of toto kat kana summo lai tangan shim leben ke scroll ngan inside silia ke lusom machingan lusom mutawaek ken ni me kors ngan som na ye Pontus, Calatia, Cappadocia, Asia machingan usbana fast kat sige lia circulation man lai tangan mana assignment na yok si na pidelan chimus atrisy circumstances mamitgan matlal fuma ashkan ma yok si pe si pangan pa na shish michengan katta na ke me podcast ko me online ministry shenge katli mashimle ke first century nge relevancy lang ke masik yak fin fela mishenge tana is na pay Christians are being persecuted ingin nakadin me requirement metlal fun kadin tu na ka ke gospel ng Jesus Christ kadin aru na ke matal set aside na ke ormalan God kadin akollah na naklash o yelas na ke kulacnsap multi makatash kan manchise del chekan na tar the Yorkshirean Galam Galamishing a modern age, nothing interest Kaltin Makil, Katamil Chili Makatakan, a wiowos, Latangasim Natarikat, Fat Magana, Kurt Malan got Kashi, Bangamashing, Katib, Metcalansap Mishing and Metcalansap Ardu, Tim Metcalansap Kia bin Kalansap, Mtayin corner, Trump from well, Tetakana get Bangamashing, Lee like a Latanga, Latanga Shimushak, make no 4 in a Kay Metlal for me. Ingena technology wo ala ko agat ntar work o masing pa yok shme meta ntar me lanmet men na ke corner ma to ko wana mashim lang ngon nan ka din nilya nan ko mum to ko from gun kaslan ka akas makin yum plus ko shine pangai Jerusalem la to mai ko shai akay shin chi tem tar in she kus kan she pushor o to kana ke mashima yok shme meta Kaslan God, inakketeyac God, when we are being persecuted. Likiyac God, first century, they're gonna get 21st century, much magatash kemising it, and it's the same gospel. Jesus Christ, magay na pa usi, musla si, ako gat lang nag-flock lang na mo. Pitel si mo, kat hindi gospel sing finshot nag-flock ko. While fan na sin first century believers nga. Relevant sila naman siya, papinang katsanov, kasi employee siya katsano siya tesunong gasapta ko fosingal doon nga singalal ko flok lang lay magadin ilya na nga siya pang mas may nagadin asket ke proy lakin pel na kayo focus mindset lasa takopen na nagya lata sila bitan na lata across epistle nung siya ke New Testament is the same with simus latangan dali situation koren ngan dali situation Ephesus ngan Paul mali Philippi, Talchimus, sang messenger nga news, some reading church in Akayelos. Taga shimna na si kumusenge. We have no excuse. We see the big picture. We see the whole picture.
Laeta pe na masim le ke maginya ke ngon kat ngon matali sapal pita masimus ngan pape na ngakum takot na ke on folia kek tan si kum faga ke ngon si pe na masa pita smasta laeta nge. So in other words, man si matlal fungi pa sim lang man na silo sel matlal fungi. Siya tuin naras kaya kat ntagal lal fungi kat alle syuk kat in fact na sin elos siya nam take kapur na ke sikosok lan fela sing makulu. Siya lipa nilas kemet ingin la nta ke masinge pang mas mayok supe mit. Kat ingin la kat desil ban nan ka mol mata kat nta ken mol fin shakshima taka ke Jesus Christ mungkin na flok silani. Simlan lai tanga yok supe. Ngaku matain chinge ito mawu kat ito masikyak finan en walang en melem kaya niya siya yung kat kain si meli email na nira pastor tumote finan walang ka finko na pastor penet simla kaya mat lalal fung niya kaya ngon si ma uta ka na si kum men bangay kat body of Christ ak inche wo ye ak kaya edified church. So siung nga ali yok supe latang ali yok supe kat in the first century uta fin mes of word formal we ben ak nga somne Rome latang it takes a while ingin ang arke and si makat within second makat fact nga som sunen and si sayangan the interest nga fin sagin pangan ak yok ke gates machi ko inak kay fakum tari piang siya niro Lamalap, ale me usina seshkarin me uskat me nake melutu chinge be faksilo me nake katwin loang oi ngan wi ko makalen machimat kangan nandal be tuomit matuti emet porongo na namlen michio netlek finenkona na flok nake marichimari ket tari fasingal tolu fakla ke mainge akollah na lowos nake orekma na katfin flok na nake fasaklu siya na elos machilo sholla pangan masima fasaklu ataga ke parang nake kadin flok yak pe lila mesikyak ki me fasikas meta na mayen kelos machilo loshalla silo sholla ora fall na faksila lemistelipan pangai pel si makat inanala na proactive kadinala na proactive kadindila kaslan kata nan fakir kailik na pa may kaya kalamyak ki fosyak lo fak makat pa pel sila ko usle fall na ki akwaklal ngon lal akmatalye ko us ta ko us inmetlal ko sinakos Jesus Christ nakiyatan ka mga naki fosyak singal dolunge kisilo sa lalos na elosina ko lang naklalosa elosina lang na ako lang mutawaek fong da correct ma elosin nga siya kelos nga siya elosina lang finchakun in siya wong man ma taka you're in Christ sikyak na siya mukha na you're in Christ na katfingat na liyan na ki oye masikyak ki lang mata mwet pacl akketeyac they had foretold the great privileges of the gospel. It doesn't like a fact mag gospel. The harshpe ma missing matafana akketeyac ki pelsi ma Christ il the gang. The pa akketeyac even the angels ka fin na ke prophets long to understand them better. Nara pakketeyac ta hingi na kikeklama na ke wakatita ki misya molyakul na mo. Believers should show the same kind of earnest. Kadin na kanale pa fakla naging ngarsikyak siya Nara kikat ekin matlalal fung isilo siya lang akketeyac oyela siya insikyak in kalem ki orela wolas ki insyan mana kayo mainin na insinsin kanya ka see something, say something.
Fingat lima masi makadin akkalemye. Na mayen kat finanan ka nakemolin ngan singe. Kat kaben manasla ke finadi tutla sa tenawo. Masi akkalemye ke ba inna nakin kalem. Kat inna nakin kalem. Pa akkalemye la fakt na ke malos nan ka kemolin ngan. E kemolin na nakin mwet lalosa. Nakipang singe taka naki to lead holy lives. Si pesiran pa when fella singe it's an evil world. Nara katmet me lalal fungia ene na mindset lasha inaksasya yiyak. Kadin kain me mtak shikat laliki oyelan fella singe. Namay kadin na pa in kol mol insanak. Matal ki fella sis laki makulu. Matlalal fungi the believers inina naksasya insesasya o yasasya ngan kashalos kashakom. Na fakla they also needed to monitor kuminli manakewa ana kumindike la mefal mesafal na kadin kain sige loang na ke makadiskat yang na ke na ashma ita ka masafal makifela singe pa fak ma evil world singe katama kalimiyak ngay pa sexual desire, material desire, kashkashak, kasma falema tenawo. Pangay kata maasimara fela singe sham kunyak na ke ara fakla ilo sine na pensifena monetary liang and loang na ke. En chikin sifena kutong ke nalalos na ke molan pang na ke kosro pa sexual desire long sila na ke me mau cash plan fela singe na si makat patatle na pa ke bang akalimidaring kat niluti among us on 9 kaya wes finte wilang sila siya na anay ne pataka kikat mumungo na rela mwet ma wikat kalansap ka mwet ma wikat ite kanda na lal fungikat mayen mas katash kenge kadin na nalle si smoke ine na nalle ash tain na nak lieten efal akflachi si sinsi papole fafak ki natalala mo nga ko min si vena ta kana si makisya matal na masi masan ram ganyan pa exercise self-control na kinga ko exercise self-control jinga masi makatinin na pa discipline nakat finan ka na kemet malemel silela ang kasi marek maganyak masang makaldala pa disciple naragin na minister liban da ka wala tigin makilnge o yesi makat fake kikaslan gat ki mataka ki metolong lalkush ma som fakali kaslan gat naklu o som peptide sila requirement na peptide pa kung peptide sila kain kat papa kat wen kat kan matal matulo yan angan panangan maina na yaka la kung peptide pa kaya matulungan pa requirement pasi sarang afakim dawa kata mo itke profess alin na talk medically mo kumena minuk oti otyak pasmet nga da oti otyak minde ya kada na iklamulla kadin na alin na discipline napafakla si frikin si fana limfe te kalme pa kum te long mamit kola faka si fana limfe singi pa self-control inkan liye mafal masafala ora Peter elmo matalal fung inesam kelos mata emol fin fel singi elosene nain keep full possession of their minds and body mana kayo masikyak ma manos mu kuilena kayo kadinte at the end point finger mo ila parang ara mga singaya ila parang wala alu singaya mayen finish discipline
Na efineash me akfalatlash na siya shifena nakat own up na kay ma na kay wama te file ka tinorela. Nara fakla ka din nara na nakarangan na nak lasha karangan yan manos inte ta file liki malang silan kata. Nara Peter ilakalim yun na ke oyen mata inlalal fungi ke lempa akalim ye pa akalim ye ke ngak mange spesira ngake floklen ke sapta si fosin ke singal do lunga kat findi na ke weng na ke fosak singalon kos el samram ke o ye wo na moral commands ma el sap kun inak fashiya ka na mainin na yakin inak fashiya papena ta ka kilata sila Peter ma el sumas lang na en si ma Peter la leke akalim yun na sin matalal fungiya pa persecution evine intense na masil ke inkashalosa pa be careful with your mindset el sensin major command sender singe pain si fesh inkain me manasla na el fakla ak esam kin la plan of salvation jilan kat nge makawul si nara ilang ene kalla mo lalo sin fali nakflati wala na lam kat en fashion in katangla maupe kameshaf na silosan na para el fact na ki wasyak singalulung mo ki mainge akollah na naklosan na ki orekma kosin nga si karo na finshak na ki menche wo siya fa utokot na si was ke Jesus Christ ilasikme siya uskat me na ki wasyak singalakos nga fact mo kosin akoskat et yele la mo lowos in sifil for la nagelang si lowos ay nakipel si kos shek na nikun na en sige pa nga kuminan karingin na katine samla kikatekin matalal fungya katay wala mo kat believers matalal fungin na kewa manatin katawa talik natin kat papa nara kiyo isipasingan kat enin na nakostin na sil inti alela mo larin sifil for la nagelang si lasha na ke kat shek na nikin mapaya si wasa faklan pecho los tieta ke mapaya si was lan lim kat tarak ta inge ke kateta kadin te slip back into in the always mamata ilaya ulla ke masasya pol el fakelo koren de mekos wasingal mekos mo mamata ilwang na masasya mutawaek nara paila shekas lang silan ikwasing the flesh kat fin reading na ke rom belly mekos on ko shit kos sham ke flesh moli ni kwe na papi na Peter sham kenge na pa fakla mangen na ke molin flesh mata ka ke evil desire mata ka ke fela singe astari akollah anay me kaship mga isifeskati na pa fakta tasak ta mitlalal fungi ash ngit sa silo sakwot na ke ngit sa singen pa mo lalo sa ineklamin ash lana eta ka na ke mawu eta ka ke ininain me mol mata singain in wangin le in sisile nakadin foreng nakadin ala na ace lalal fungi ke ngan matal si ma kemiselan le me lange ngai likiye perklito singe ka singe nan yurus na fakla si mata ka ke yok ke fasyak singalakos mange pa ko sinakos kat inakos na sinlem kat pa main masike main keyword sigenge na uskat me na ke fasingal me ko singe fakla ko sin matal in mana ke wako sara ona ke kat siya bangon ko el matal kum si fana ta kana simwe ke siya matal kalme yan matal lan lem kat pa el shikat laligi makuluk separated from sin and evil matal fakat ke oyelal character yan na kewa
mafakla persima kadeta matal silal nga ikan Australia kena kanalin me manik lekalem napa ensi matakana si kumkea pa ngakum binti kaini talame sanak eupebe na sishkadin talame matal matlalal fungi believers enina nain matal ke manake wa Milo sara kayak fashi na kalman pa total devotion siya enina yaksin matalal fungi insang kaya na phone na sang kaya na phone jingan katsang na sin elja marikatla dedicated to God siya elta mutul eleta elie yurin God sinal ki mweta ngakum kan ramana sin mweta ta mwet makatara na siya taltet na kanita na total word chike ka oya na kayo mga chike nakfashila mga siya yurin lem kat wangan siya elementet talake effort la ke ma katara elita na pa nara inchi kadin kain tri katle liki makulu or na total devotion chinge na total devotion chinge in dedicate na sinkat chipean pa to set it aside for a special use in shiyakle na ke mawula na askale na lala na ke tram na ke set apart from sin chinge in shiyakle ki makuluk chinge mayen influence kian el fukoko elkain shik na mutawaek ta elkain kalakalik ay na sito Molsi maka tram kinda ke fasi mataga gyak me ko sin matalin manake ko sa rasing araan lem ka del ki katin etay masiwas pay ke shikashak mail akiye esa pa ma win kulo sinatal nge na shikashak sil da gorela tari kat finish yu klash kashak fkakat ni ko it's worthy in kain should peli etay pa na ke polel fakke si koren sapta singal siya fasi lang ngay tawi Christ. Nara, metlalal fong iya, kasi mataka na siya pa, we need to set us apart. Kadena na kadin shikatle, in siena, to be different. Katana commoners. Kasi pin, oye ulan dem kata, mailarain muna siya shmeta. Kataya wala, makat matal kasi pinlalal fong ilasin Christ. Tasak takat inarain kalem lakat makisaulan metlalal fungi. Ke oy yelas pinganalin. Tatakana sikum kadin itala katekain si venarela kat matal. We cannot become holy on our own. Katekain rela masingan. Yurin kat tasak ta lem kadel esingan madalalin kashikat. Na para kat finite perfect ingena but we will never achieve perfect holiness in this life. Kateka in is perfect holiness. When katin na katin fully dependent on Him. Kami in fact sila bidang about all parts of our life. Kasip ki mula siya, ki oyela siya, inin na nash me, oye men process si makat ashke, katika ni tawi lena musingi, namut ka mo, dikshin na ikla mula siya, process si pange. Kung God is working in us, niki nakat conform, niki nakat convicted. Nara eta kalem, besi makat conform ikle, singa sikiyak kinanakla siya mit. Na toko kalem ki mugukula siya. Na kishikasha ki matalan lem kata. Na ora tiye laki o ye singatari. Na mas na fact, kusin matal, mayen nga matal. Na iki inak pay faksing si ke sapta si fasingan mikor Peter elorek makin fos ki uleng mata siya
Fallana sin matalal fungi choose, Sharshin Marslon, Mwet Mile Shamsham na singe. Nakifaxila ngay you must be holy because I'm holy. Kosin matal, mayan nga matal. Nakat finefolok na nakibuk mata, Kimasi Peter el Kotiang, el Kotia ke lifti ka singal si fasangal akot ngangal mekos. Main simla ke makosin matal, mayan nga matal. Nara ke fakla silalinge elitalas met choose ke audience silalinge ba elorek makin men sim silalinge elkepen kalam na sila. Na mayen elos pa God chosen people ke mutawaek na para elorek makin. Kima mutawaek sap singe manasin met choose met malim kadel shulelen matal Tasak tapirel orek maginasin met Kristin misinge kain pellala met malim kadel shulela kemutan fel na kayo eninain matal. Napafak la kos fak mo papatamas ke kos pray na sin God sananan gamet na kayo ke shikasak si fan na fal na ke orek malan guys siye met oinge ko sinorek magin pella lala lowos yun fella insanakanal. God was their loving father to whom they pray. King Apraya, asam kin God, papatamashin kashaw. Nara katine samla, el te papasin atamash. El alena me el disciplinariansi. El oyepe ekin church ke entire universe singe. Nara faklagat papa, simayok lang sila na silos ngayon. Milos pre na singe. El arena ki katin mataki mapais wiowos. El pepa man met nanan kasi wangin sa fallaki nanan kalao. Just me ulela lalara. Katika in fact mo etafong nanan ka milo relao. Nara efal na ki urek malan kasi pa fasting effect kaya. El siya nanan ka met na kayo ke shikasak si fan na. Tekain kata me shikasak pakanin palrik makina. Narakatin esam ke o yesing nakatin itala lang sisilal malara na siyesh papa na nina papa shikinet minister me discipline na sintalik nato. Tamasi ka din ito ke oyalan ka at papa ba. Wangan favoritism, el te wiwi. Masiwos, makule. Nara, ensingan inta ka na siyasla, kadin kain, alena, show respect lasha na sin babat masyasin ka siya. Na fakla, da ko was ta masya, da aksiko siya kiya ko was tigi mol wangan si pema, da tap me sin babat mata tumos meta. Tiya ka ta masya, ekain, kananale ana silver ka kol ake siya oklenalan Christ siya wana sukulam siya wangan katay na makuluk ki manol na pangayan siya taka na siya ke casting ransom ransom siya orek maganyak anain ashmet kos siya na kum orela Molo siya insang molela freedom lalan dan siya ko siya kla na kiwleng mata Metsifinash swemula na metsen kain kakakanyakle in met fokusi ka maslevsi. Na finash me siya next of kin metsima siya ulalan el kain molila met fokusi ngan slevsi ngan pais or freedom na kaditala kika chamram ke ransom el involve sien ka katabi na valuable goods. Naki fakyak mo silver gold ki fasing silver gold kan mulila ma the naki spiritual realm naki condition wangan makanara naki. No amount of money can buy our salvation. Wangan lapa
lakol ka silver kan mulila mool si makatram-tram kenge. Na oyesi fun na makanwala, it has to be done God's way, not with money. Katraman masingi peki gestalan program lasngi met. Money eltikain mulila. Masimay neka kadene na God to do is his way. Kat kay nara oye pespesaye. Finte pangan malang silan kada, we will suffer great loss. Kadinget ang liye, the precious lifeblood of Christ. Siya wangan maklukla, spotless, orasoni lange, lamb square bango, Lamb of God. Lamb square pe mulila ransom si may ninayak ni. Molo si in set sinner free. Mwet kos nge, digi makulukla. Pafakla, Christ paid the debt we owe for violating the righteous demand of the law. Christ in mulilatari, el purchased freedom lasha. Na mesikiyak na siya, it cost him his own life. Na pacl only the sacrificial death of Christ on the cross was effective atonement for our sin. Kasela silal, misa silal finsaksingya, makifan na pa atonement, ela makuluk, kaya nila makuluk lasha. Kipel me da ke Old Testament saints nge akketeyac del si sacrifice lamb in sang atone makuluklan mweta. Ta masya lafun yan na nagiyesi. Na fasya jupara Mwe Read singe. Ta shakta nakita ka nagi ulayang sasya matlalal fungi nge pa akketeyac laki shaket Jesus. Jesus sinless survivor pataka mulilap na bashing ngayon. Siya uskat me nagi fasaklong ul singe. Katel na nasilela metliki urekle fellow. At vana fakya Christ in the insafla singe kishubo Na fakim tawaga kimit pacl. Ilo stepen aleta mga singe. Na paikyak lainge na kifasaklong ul singe. Nara ke kisya singe Christ sacrifice na fin kimakuluk nukewa lashmeta. Elte afterthought si. Elte mana tafana likiyac si. Para sifac fac mo katil na silela metligi rekle fel. Na namasige plan of salvation singe. It's not something God just decided to do when the world spun out of control. Na namake plan of salvation silalinge. Na la plan singe na set in motion nangi. Kadil na kat papa tamasin ka siya na rela nangi. Akwak singe akollah mo na sa pa mawin kulo sinatalinge. Na pa ora takana shares inakay katla. Katmet shula katla lalfungi lan kaat. Na para Peter nga sila na fakki faksilal ki fasakluwa. Kat papa sila ko was the fall na ki akwaklal. E ngon lalak medalye ko was ta ko sin metlal. Ako sinakos Jesus Christ. Aknas na siyak na ki shal. Langka lang e miste na rula na yokalik in kawos. Nakatfin folok lali na ki mutawaek yan fel pacl la. Christ il naart na ki mutawaek ya. Cash il naart na ki mutawaek ya. Na pa el pa redemptive plan si ma taka inorela o yesi ngay na sinmatlalal fungi na pa nga fakim daw kya met pala nga tepa na ita kimasingi na pata ko akketeyac silbider lang los tashikin ko na ekla pacl siya fukalaman takalan si lensiya Paing pel si ma ngonlan Christ yung aninelos ta shishki na kya kimwe kayok siya Christ sila ininan kayok kya wala na siya at nakatuko Nara takana sikum nga kumin lekshini na shulpe nan kala kinga kumatalal fungi musingi na katena liang na ke I moral standard si makadini na kadin
me dieng kat pacl ito mga fin ba prophets nge kaya kalimiyak mo asma tenay kekla nasilos kipel si ma itiyak yang mga nasilos o anam nga kung ininain concern ke mga kung nikun ke moral standard siyang ora Peter me lekshin na rela ke note silal ngayon encourage God na ki plan of salvation siyang la kadin tala katil lang si God el shule katle nara kadin kan matake plan silal ngayon la esam kun la manakawa redemption siyang Christ le orela na sikom napalvak la kel kos la lalfungin ka tsak mulya lalak lagi misye esang wala na nasil o inge la lalfungin finrak lowosan inanin ka na fin sikyak through Christ masinga na mwet la lalfungin na kaywa etala masinga sikyak penasi pafastungol sisinga takan ak es makendye kat usye na seshka din etala o yesi masikyak na sinlem sikyak penasikum kat findia ke misye molyak lan Christ ke resurrection wala na askana na lal ora metlalal fungi kainis kakingan madalan kat papa apachon el fak ke John singolon kat first mi kat kisngan mi kat kemasinge kasi mataka ke misye molyak silan Christ nge ke wala na lal pa ese kasilash nakilalal fungi lash misinge Keshipen Christ Molo si cash ransom singe rakatia eninan si fil siyang sinkat papa inakula no syun na yorol kilenin nanan ka nara usina siyesh lalal fungisi usina siyesh fin shaksi lashke lalal fungi pailash na sinkat papa inakalimye lapan lalal fungi lashineel siyama el plane la molela sinasiyesh keshipen masik nasiyesh met managayo masikyak meta misyalan lem taka inaksiwasikat inanakip kat papel akbulya lala Christ ki misya arakat lalal fungi etta intapan ke kat fin mamisya ila akmulya katyak nara inge keshipen akosten lowos na ke mapaye kusak na si kusle etaylain mulkin lang sinasin matlalal fungi wiowos nakusinarule na lang si sisinsi kensios na fonna Paing isi mwe fak ka ke oyen lang sinasin matwiash ke ulayang sasya kadinara lang si lasha nasin matwiasha pasipe lashin ekalla mo lash ke conversion siya makatash nge ora Peter elita etapan ke kad me mata na ke masyu spailan kata pain kata na ke kata masyu spailal nge el mutawaek lutikat kadin syuk na ke mol sanak na sanak singe kat finita ke na kadin kan akilin mol matal na mol matal nge kingakom si fenata ka eskat yang makat siya mo kisya matal na eta woin maslos na sin matlalal fungi wiyash kadin kan takayeni manilo siya ka hindi nagi outward appearance la shala ashik lalan molal matsinge lako ek emda kalamin kan karen in naki in kan aklin yak langsi na pay singe nasin matliliya matlala ora finne as makatya oana sike kinanak ka kera lasha as disagreement lash katsak na kain academy lang si pay sincere love na sin matwiyasha na ora Peter lala na ki academy na sishla kat finne different this experience bring together even very different believers on the common ground
of forgiveness in Christ, and requires of forgiveness in Christ, and requires them to love one another as Christ loved them. Na bahil fact mainge ngasut na siya masapsa siya. Kusin lang siya sin siya, oana king lang siya kawos, kusin na yepe lang siya sin siya. Kusin lang siya sin siya, na mwet na kayo ay faytala kuos mwet na maklutlut. Tashkeshipen kasmolan God, siya an mapatpat, kuos si Filisusle, anatalik natin el siya mola o kawil. At yaman natin mwet mamulalo sa kawil. Insiya Peter lakalimi pe siya sayin, ora nga kumin, ora ito kanin lang si mwet wiyasya. As, metlalal fungi as maasimaylos, oana metlalal fungi saya ke. Na maasingan pa, sikyak mo kayo na, ke we all have been born again. Ke oya si ma, fakyak na sila nikod ti masyan, si ba isusle. Ke oya lan met, dalik din chusa, met si finakali, matlan gat si, dalik mungkul si, lenakal ko siya, na kosla si rik na si. Na kosla si na si kum, matlalal fungiya, ashkem singiya pa, oya siya pa na ta, tangbang circumcision of the heart. Kalme pa, anayin, art surgery siya rik na nage, art la siya inesla, oya masafal, may relakat patatyang nage definition ng sinner siya. Mayen, ke met siya masifil pa isusle, kadakkalimi lakat, met kuluk, saved by the grace of God. Nara, nga kuminitala, isusla si masamsam kunyak nga, tikan pa new life singe matagawrun earthly parents slash, biological parents slash. Our new life did not come from our earthly parents. Mawul si mga kumaskiyam nga emawangin lakat na kaywayta ke. Mawul si mga tsamsam ke na ke eternal life singe ke born again singe pa pangun yak born again singe na ke. Nara fakla, our new life will last forever, because it was given to us by the eternal living word of God. Na finsya ka pa, kaslan God, inuchak na in God, papelang si mga kumtufe. Paya kasya ka din katangla may shaf matakong naksiwas sikat ki mul si ma Peter at Bangun, na kila finyash may shaf kame mataka, nga kumin nalalfungi, the powerful living word of God himself. Papier, pasim like scripture, baka treaty ke Genesis, fanine ke fakyak nge. Mayen, nga kung fintu finkaslan ka at usimol sa siya sinasyesh. The eternal word of God himself assures the permanence of that new life. Na oyelu maudaga na siya pa, it is only through hearing and or reading this word that people can find eternal life. For the scripture tell the gospel message and make the way of salvation clear, na cielos masugan, to those who seek it. The masmasla fact, may tinakayawa na mao, wala na nakayawalos, wana rosin ni meo. Mao uli, rosa patatle, kaslan God on netok. Kasingi pa Paing wo siya fakak na siwos. Masingi masimlaki maritim singi ki fastungol akostungol mekos. Siya makodia kiki siya angol fastimekos ng kalkor. Fak mo na siya pa sa uya ke fak sulya ken Paing singi. Na nga siya Paing faka nga sulya ken no. Fakak la met na kayo ay na mao. Wolalosa, oana kakketeyac, oana rose in the mail. Peter reminded believers that everything in this life position, la accomplishment la siya, kame si mamakat me, anakadin lalal fungikea.
will eventually fade away and disappear. Emma wangen le. Na pa sham kun na ke mange. Emma uli. Nara edelkain kadeli alekato ke sisina ta kadeli wither and fall. Nara mana ke wanga likiyac o yeselma. Mama sikiyak ke mulchinga el transitory in nature. Ele taka somdigi kade pasikatli. Tarak ta kaslan gata ya netuk mapat. Na kalmen fact singa na kimwe na naksinga ba. Ki persecution, intent persecution ba. Masangi kesa masamram kunya ka. Peter elke in kalem siyashla. Mama kat face suffering kaya ka persecution kaya el temporary mukena. Eloena ke elakalemina ke rosnge tako katli nama weder wangen le. Na inakalemila mama kaslan gata takain masaikat ke but the word of the Lord was that the good news that had been preached to them pange masima tako fakla na good news nge it's for eternity. Neduk mapat. Nara Paing silal bidenge pa elosin kan lalal fungima kaslan God olela na silosan. Finne ashme kayo kaupeta na silos ke o yesing na elosin liye si karak si reklatari ke wen na din God taka katangla kainin masyaf na kayo anike na elusom na finsaksing mise kisibin makuluklasya. Nara accept singe pa mweke oknge mawangen le kalyenge mawangen le ta makaslan katulela na sishke sepa akademia ke chana sisniki fakyak nge anetuk mapat makaul sepangen. Na lemi slipan nga may pange mga kanikasik ke nga flokot pela na room kumindak ka me savan salia wike nagatfa me naganaki kapasingan lumalap. Right, lap, metiging at 7 year.
Tingin kumlong beset. Along. Right? Kulo malap ke akketeyac na wowo matako na sheshka shie ke melutut na wowo. Tingin el tram mangam tanget talie ke ngatawi lutu bang payola. Bible Institute of Los Angeles. Dito na freshman na kayo matako na ke lutu chingena dan the order of salvation ching. Order of salvation ching I think was long the teacher like digging tres kalinga na pa na etako ken. Predestination, doctrines of predestination ching God ilito ilm ta command center like inka sha when fakya klime ko chakalaming. He sees everything, he controls everything. El omniscient, el ta mana kayo. El ta taila siya esila la when nata. El ta taila siya ette. So doctrine of predestination ching yok shiba kan galim gela. God ching ta mana kayo wang and mild in control ni. Now subtopic na gemalu me predestination pa elect siya matram from ginyak pianya. El na elect tari metlal. El na talatari masing na aspe masisya. Reprobate, kasmer bang reprobate. Mat tesila when chinataling. About predestination ching. Arsh and loyena at the end of the tunnel. Heaven, well Jesus Christ, go we Satan at Dominion ko angels like Naro. Katkan kalama out from the bed, Peter letona pay, letona na Katsima el kulacnsap nga ito man kay one makan mukterot. El chimusinak kay intense persecution ma niro el ranching mat Christian Belgingen. Yokshupakan kalam gela el upfront and kalam gela el taka misha molyak elita elect shoulda ta elita mat nga. Na masya klungan pa calling siya nga yokshupe. Doctrines on calling siya nga taga patigin la kalam nga. Kung masumpen na kaya simlal Paul ka Rome tanay lakalim niya. Someone need to preach the gospel. Na taka shunya ko meke missionary matsunan Kosrae ke 1852. Kalbuayak ligi Boston Seaport November 1851 shunan Kosrae na August na nolchi 1852. Someone need to preach the gospel. Pange doctrines of calling siya. Na ito ko, manaklepan na nagay metal ng ulal ko siya. This was required. Kat order of salvation ito ka na pa na siyang from kanya nga. Kaya malito chingin na. Nara kung predestination, kung ito ko calling, someone need to preach ko na mesikya. Patag ka room sapta singaw nga. Room sapta singaw lakal niya nga. Meti nga read Fosian. Let me read 14 to 15. Makalamia kinak yok yung malito siya. Tarok elos epang na shell, faka elos fintiel, alal fungin el. Elos, elalal fungin faka elos fintiel, long malutikel. Elos long maluti, faka fin wang in mutfakak na shellos. Mutfakak sulkakin faka fintiel, sapayak met in sulkakin. Pang doctrine si mapolis mos na ma calling si pang. Taka syungkot kay 1852, syakpan na taka ni musenge pa, tamlay siwes nga asyang. Pa may kalal, fung na kayo ako sa matuyak, preach gospel singe. This is calling. Kadita tarla, lame ilita tarla siya, el shilala tari, lame ilita tarla siya etewi. Elita tari, pangakat singe, elita na fun na, a full picture. Nakadita ka na kaya factual, ting interest ka biya nga ka na kaya forcing out singal siya. May palangan, they're not seeing the full picture. But me and you could see when Pocket Genesis nigga Revelation. Kalten alias time space she me in maslon force singaw na ke singal chiye singa. Nanu siya force singa man yok siya force singa. Yok siya gading kalam gala making miss the point. He must suffer to be glorified. There's a space between suffering and glory singa. Mataka kaya ma-reach singa. Pa literary context na ke force singal tolu na ke me longol me gorchu akketeyac nga. That intense persecution nga Peter chimis nakalamesam. Let's offer na talk of that glory. So get behind that. Get behind the suffering. Matayng na suffering nga the glory siya ito. There's a space between it. Nangaw siya forcing nga din kalam ke mawana reach lang ting interest kalpiyan nga. Katindihan na pala mesing nga.
Mwet palo elos tarulin na arwin siu kalmen lango singe elos urek palo ke la efa ma sie mo sanglan kat na sielos. Elos tar shiken kunek la pie pel sie fakalaman takalan len sie. Paing pel ci mang ngon lan krai sie anin los tar shishni na ke mo keok sie krai sie la enin keok ke. Wolacna sie etaka ke pang time spacing ke mo keok sie krai sie la enin keok ke space sie pakatas ke nang elen mo ki molya so much way. Na glory sie pakat ntasanong Wolacna sie fataka toko. Katsano, glorified tayo som. Matalal fungi, la elia faka ni roli shot na jumke plan pelching met komelia ikayo klamin siya som kada glorified. So that's it. In intensity lang persecution and met komelia ke. Layman laki adari suffering siya langan. Nakatngat na kaya wala na siya may tagang pafin siya klasya. Glory siya pa tagang la leishiya kung fakya ka mawilching may tas nga kung fakya, but that's part of the life. Expect to get suffer matlal fungi. Pangan some sila pitel the pa pitel the rela order of service me salvation che lamopen na ke ma polil suman ke la talangan. That ke fosing to ni galongon me gotla. We know God knows everything. Elect. He knows reprobate. Might teshlella in kenexungan. Now someone need to preach the gospel. Protections of calling. Na kemait ngan for laulia klal fung meshikya ko. Pangon si tigin tres kalakyalam. Papon ken si lakyalam. Regeneration. Meta si be Isus ta keme to put their faith in Jesus Christ. Na ke suffering si be glory si ma promise yak nga. Inela makuluklados. Natalingin na me. Talpon again. Ngon ilyak na imachingan. Akmolak nga na si mamisya ke karda na vida na meshikya justified. Talaksi wasyak le. Tal me converted. Tatlo ko ma felang. When na ma-reach niya kadinte tayo malan fel. When na ma-reach siya niya. Elal regenerated, me justified, converted na me. Kat not la, kat la malan fel. Kat not yang nagkatoko sa lan katingin. Pang masikyak in that person when he put faith in Jesus Christ. But someone need to preach the gospel, doctrines of calling. Katila tatayla siya silala, tesilala. Nangega kat not yang justified, converted, born again nga maluwa pa katarangin na. Pamatal si masamprap ganyan nga. Kat siyak la, we are being sanctified. Pangat doctrines of sanctification siya nga. El sikat la, make us holy. Or malangan pangay, tikay nor malan fela kang akong. We have no capability in doing, make us holy, setting aside for the work of God. Pata ka na kaya akketeyac sila tiging tres ka obedience slash. Kaya tola malan fela, siya ni malan fela yung kata, kat sisista kaya ngan kat, kat pangan, kaya kalam sila lam lost siya. Na masyak lungan, maluwa pa kat aska mo siya nga, kat allow God then sanctify, make us holy, for his work, set aside for his work, nakat-persevere. Why napita lakalan na si Mwe Christian? Lakum mekum tuku, remain as Christian. You remain as Christian. Order of salvation yan, takanay ka predestination. We need to remain as Christian. Na maliwa pa yung tukun mga. Bakit mutulle, pang fletching matlalal fungifin na pangon kum kung sum nag-lofloman, Bible of mamit kum sinshin, man kume molyak, sum na lang, with Jesus. Na ifin kum, mo na dinamisya, glorification siya bakat sano. Either or, death and glorification, bang malumat na sano niya na. In our present life, we are allowing work of God, Holy Spirit, in sanctified, in set us aside, sanctification, make us holy. And at the same time, we remain as Christian. We persevere, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Na maluwa pa isikyang pang fletching kung sumutulla go glorification. We're waiting. Fintraga pang ako yak latari mga patagal kikas mo order of salvation. Redemptive work si manataka na sholayak na kam tawag yan fell. Pang ako mas kam singing.
That process is an ongoing process. I'm talking since 2012. Mat fanay tawo nga lam ta fanay tawo le ngon singa nilya ke lusot mo na siya. Pa may chefin chaksi nang. Siya los nga dang na sil Jesus napnas na siya. Jesus punsiya nga ilya na in paradise. La kung fan na full la within that second kumilyak na kaya. Bangay crazy nga bangay longkalan pak ng yoklan ka. Na fin ko musilbam tayo tutu ngam ta ko na kaya sanctification siya. Kung ta ko na kaya remain Christian siya. When kung ta ka ikes na Genesis na ka Revelation pro na sin ka kaya malan nganin ko inakaya ko inikas malan ka. Bangay relationship siya. It's not religion, it's relationship. Pango yangan or malan katin kat kai siya. Masing yok siya. Order of salvation siya, it's a must to understand as Christian. Kating kalam nga process si bang. And everyone at their own process. Now everyone need the source of this process. God himself. Command sender in kasaw. The government, the lutot kumuyan, the orek maloman, the materialistic masamsam maging yakamariching, the kay naksasa yigot. A kaslan kat magayin. Kaslan kat. In the beginning was the word. Kaslan kat magayin na baka naksasa yigot. The more you spend praying and read the word, iaknas na siya yung sanctification siya. Kaslan kat magayin na baka nakmatalyigot. Shikat na nag-orek malan Inge na room siya nga asang asong niki. Nga nataka na kilitudeng ang tanan siya. Ang taproy siya. Inge na third life kasa nga sumsike. Ako lapin na may lutut siya matikin. Nga diti na siya ulo ko. Tayo na nga sipa na fulok ang tanan siya. Nga tang nga ramasyayan masinga. Katsano fulok lang lema. Katsano fulok lang lema na. Someone need to preach the gospel. Inakaya matlas nga. Matnakayo matlalal fung bang makunesa. Awin siyas na kamasya efata ko. Kat taka mukukuin alsing sa kat me takain sang no fon na panang akollah na kena maksimak kalamyak ke mariching kum di sipite ke mainge akollah na naklowosan na ke orema ko sin ngashi e alina finsa na ke mainchewo efat utakot na siwos ke Jesus Christ la sit pang masih tasano. Time space between suffering and glory pagkataas kaya. We got ungolya ngol siya pagkataas kaya. Kafakos na katulyo pagkataas kaya. Kafakos ka spring, kafakos ka fall time, kat summer time. Pang siete suminga sapta ko fosingal tuloy singal ko pagkatsano. That is the next event. May sikyak. Utakyak lang matalal kung nisya kamo in Christ. Pakatsano, if hindi pangan mamnan kanya na, you need to really turn around and put your elosya karap mo min kasaw. Pangamasing Molo si ma worthy. Jesus Christ Lamb, eldaga misya kading matake o yesing. Kat kulang malap kaya tila wo matikin eldaga Ushen si Bakaya kat kaya may read na wo sing kat persevering Jesus Christ kat lamalan fellow kat mol sa siya kasi pen ngonman kat asin kat kay siya kat masingan faxingan kat sumnal interest kan landa ko fusi kapo yung may simal akalimingan na kada sumkalya program lowos lumala interest kal lumalap kaya siya na yok kumralangan. Kaya pa yung sima kat eis ke madudising pa karinde discourage ke me pakumakalamingan ke maul singe na asmata kan kasyangkat. Ta masima katin kapun keskina pa sikyak ke misya mulyak silan lemnge. Na bangan masima kat Paing ko na la sikyak na siya shmut lalfungiya. Bangan kaya pa si mga isa ke madudusing having said that nga, usi unsa ko nga nakat ako la transition katin kain taga wrap up na unsa ko nga pe mga suki ke Sandria yun met uyas lang
Well, kaksakin ke matwias de la ke onsko ilosyak langan. Pangan masikat ngafak makat carbon gaskin musingi. Ela efinne inheritance si bangan. Pidel fakki fasakos ke malutut si benangan langan. Oingi katawi na ke pelsi kate ace kaspen wensi wo. Siya kadil karangan na sinmat lala. El karangan maingi na siwosin kasao. Yen matiakain kalawi. Kakulukle ka efla. Kita likna din katne ilosta ulwilyang na sima usulalo sa askenen akalimia ke oikek to ngol luo sabto to ngol luan idal look forward na ke nangakom inheritance silash nga epenata panake mulma patpatsing Mr. Liban belang flagon na siya Kulo malap ke faksingen dal ever physical inheritance Alright, they're gonna get 1,000,000 million kingdoms sima promise yak tukun 7 years of tribulation singa. Ito ka chisisle rule to sakta tigna tingkat ngan 12 tribes ngan ito ka pa rule we matalal fungi. Pange capacity makadalige 1,000 year of millennium singa. Katsana nutakla church 7 years of tribulation ito ka tigna tingkat ngan ekle kalucha na ke 1,000 years singa te flock niyak lekal pange inheritance in the Old Testament. Pataga ke 1,000 year of millennium singa. Pange faithful chilan ka nga lesit pa na flock na click na dalit prem nga pangan lang kalang yok pan ka singa ito Jews we church musinge take wala na singa na dugun 1,000 year of millennium singa pide lakalamia ka latalang renovation by fire mana ka way siksyak when ako makalamia maoy
me manakewa wana ma ros e patatle fruya manakewa pangan me kapasi mapita lakkelam e fruya wana from kinya kaisial from kinya renovation by fire shit kun 1000 year millennium na new heaven and earth to go aisia lie sonne lie pita lie fruya apakat ntasano utakyak singe 7 years of tribulation utakyak one church 7 years of tribulation 1000 year of millennium kingdom renovation by fire sing na new heaven and earth bang ma si mai na ka din sie in pel na kay wa chamon pel na kay wa bang fin sak ka wi si ma cham rak ngin ke fo sha ko che shumon ya kin na wa ngan masaka wul wa maka wul ma kayin ka tru ka chicken gat ke mata kay si te kyak na shish ke pel sing in akay gat kay sie kulo malap te maliti na wo kulo malap te arsan mo na kay wa tigin ngausut pelon kalya na ataga Kumle pacl migena ba confront lo dia ke mande die ke sapta le me koshe me sapta sikya ke sapta koshe pangan ye arma se pangan ke tala kulo ke malap utakya ke John the claims of heaven ke buklim dum in na emre na worthy da ngafak ke pacl ngwen na ke la church utakya fo second din Pagam to kakketeyac mandao church utakyak church korsngan na piasin malungan ma kat falyang na kengan pa utakyak ba Smyrna Philadelphia Philadelphia Smyrna faithful church wow aro man yok shipe matana ke me first love sila dala first love syangan kulo malap pakikastan God obedience na ke ara me mangin ta kana shish ka din tala tenuanin siya ba katash mana siya flash siya bang na panangara inakan piece together bara front load siya taka mante aglinya kilam suko Tuesday onsuko takangan na kap urala parallel siya tapa malutu chim singenge taka kadin mutawaek na kela tiging umni requirement si kesap topic syangan umni tal kadet bangun kat na ke mo matal wow umni man na yok shipe si bang ay fingum ni pa pala matlas ko rai fingum ni pa pala casting mo kay na repeat yak pel tolu ke pa pala wangan enchi ko me connect langsi ko mong fresh in pa pala pukun mo lon ko ngay matal pa repeat pel tolu distinct na pa o yes lan ka na wana tig interest ka akalam nga because we're on this me curse side of the house ke fella singa katikan fully som na ke matal fully siya ni ka nakat glorified dahil siya makat glorified ako papa katali na pa matal silang kat but on this side katilata what we're going through as long as we put our faith in him continue me sang or malangon inelin kat or kaslan kat kada masing na napay na sin matal finga kayo matal oh taga nakay kat si takes makin kat ke masaka ma kawul ma offline kalawi ma mchumun ke fosha ko shingen matal singe taga glorification singe taga complete mama kayo wa fin chakla ka bang oh ntasano Fasima ko makalamingan pa mansyo ko hindi in mo fosha ko pang ke voice akos ngayon saptakos na fos algos ay pangan na aspeke aisia on gos pangan ba enzimal ke samram ke serov okay nagatske ni in mo sa payele in mo me kat kain fakla mitla so kain sum kunay ko ye pangan na ngamo fastolo siya ko fasigashimas ange matal stolo designation silang character silang kada pa maskin pa wang naro kat flok na ni katyan na si singalya
Ay, Exodus singal niya, sisag. Exodus Met kita nga. lis masap na. Wang Wow. makan som na sisken final sukong. Wang makeme man kat matal jibang. Na Banget. kat som na get lift tigas. Wang makan yung chat na yung temple sila ke ak na siya siya man kat matal jibang. Nang akom katikan som na ron kat. Man katin na matal. We only can go through and be in the presence of God through His Son Jesus Christ. Man Jesus magana pa matal. Righteous. Wangan worthy lamb so kumasambram kunyak that man defara el makana worthy of honor and praise manin makana righteous holy kat kapas na sel kat matayang ke kada shun na pa nation of priests nga ke me akpoklan Jesus Christ finchak sin kat not la kada bangan siye pang kat nation of priests why not take natin issue kat ng ke Old Testament. He set them aside to be a priest nation. Agad matalad yung body of Christ, Papa na. But the requirement is, man, paano katin matal, man katin matal. Tingin. Kumsamram ke body of Christ pa church. Kulo. Na pangen masilal Paul L44 Messiah Church. Na elfaklam el chivenata ko as a living sacrifice. Na convinte become a living sacrifice na katmesi. Na masi mataka ke ipsinga na pepa kumsamram na ke prisudan. Papa sinak kay wansya usi. El metolji. Aske ipru. Na paana ngara me challenge singa taka na siya singena kasi pen tikat papa palutitalik nata siya singa TikTok, Facebook, social media palutitalik nata siya singa na kung mga somebody has to preach the gospel na kat finanan ka na ke masik mo singa nga katena katsuna ako la men ifo nga ba ka nga ki nga sun masilak nga pako mo nga siya nga pemisye nga oana sa kaya ke ay sa tol ngulit kosh nga tang siya katen naknas tafula mo ka. I'm being very real here. Bange nga fact na bay nara me len na kaywa na sigilan na tao sin yesi ke me na paana nga vloglan ki kum samram kun medalong lal ko snge masi makadin na nashke pa discipleship avinchak me inash met the we got young inge advance gospel singe ke masi ka tak fashinge abang men si mama katara fakak singe dari baptize singe akfashiyak tasak the discipleship angan tikat foto laki akina Lo malap tigin. Lo malap ke fakluman. Namni bangan parang kay la taka na ke me platform singa. Kat na rin makin kum na ke rin malal. Ta na ke crazy lan ka nga la di pa nil nta ke shiko klal fan na fulla God na manas na shik nga put my faith in your son Jesus Christ for my sin. Pel chinangan fin ka del panglo lipan na ke mutulla singa. Lipan na winan ka siya. That's what one thing we need to differentiate na ke me progressive Christian singa na ke metchimat fan na ulyagin mo lal el mongle wepen na shal na kya to si mashlekle chiche lan funwan met kluklu selos ngetang chiche mo singe ko me wina in paradise bang lang klang yok lan kat na si kom na ke kat shoen mata ke li ngani kesta na seskan na pakat ka na ke factual tig interest kan el pa ko mo el ke bang ke to ko la ngai el to ko ingena el factual ingena el mueta into way ni fact gospel sing men ngon gat e pan ngon gat e kas kum kunara mawo okay na pa ke fakun fakulala or mawo e to ke men ngon gat
sisislan kat met Christian. Now we could lean toward long chimet na kaya wa tay misle love pangan or mawo mong fusher mateng kamangan kalang mangan kata na ra na mangon lan kat papain kat ke mol chinge to indifferentiate na ke met chima ngai tang na Jesus Christ finchak chine papa ngai pa ngai finchak chine la kum taka ke au on course kel tu tenge ko kum taka ke au me course ke inkalansa pa met chike carton lan ko imagine you getting the same thing. It's the same phrase. Nala passion na to shock the mate Christian na makuno kon kumara fin fella singa e utakot e mon e kat le reward ikom when judgment seat of Christ se marsham from kunyang judgment seat of Christ man si metlalad fung e utakot reward na sumke mo silom fin fella nga kom cleanse up na me ma si siya white throne chicken pa na sin matkuluk na pangan judgment lan matjalal fung the judgment of seed of Christ singan man sin mat makikunokan katas kaya ta wana kumakalam nga tigin who is in the right mind in tagakaon me kostaga ngon magana bagan ikas mo sabihin na talaga nga NNL what I'm saying is siya sige nan kay singan kung au lime ko ro no kung tagakaw tuloy taga pray up tagam da ko lang nage mai kanina ko lang naro kung may masyetigin yalo somla fakya mo zero function lan me kitni loman adi ko mo siya ma pena ke factionum shafla foslon akot lon megor mal rose up that la kaslan ga min kum taga patachang na ke kaslan ga sige nan kay ipsingan mat Kosrae kaslan ga mo galim taga ke wan shafla ya na me ka tagam ta mo bangan mo won kaksakin god kaksakin lam so gong ke wala na ma sige nan ka bitche jinga that's so more ma bad that Shikla shaman ye Mashi ka taray ngayon na ngay pa kat weyot na we maingo na akanten pemit lash nga we pemit ara kulacnsap siya nga shitela na mit na gawa nga lima nga shitela pe na para poli lang si fena taka as a living sacrifice kung tila tuni machay anaki fakke meto it course fasi naki akos to make us ngayon kadin si smoke nakat si fena loang na siya the oya siya nga mayan kat humanness la siya kat finde machira ma siya nakatera finde sta the para fact ma siya ke maluto sila ngayon mi siya nga fact ma set apart na papa na sikiyak ke exuda singalesi kung faga papa na sikiyak ke kade lang na sil Moses fact na sindaliktik ngayon madelfin da ka na tropon fino Sinai finne matol ngan findel paek tente wim tan kiel dalan nan tol let they file themselves ot moton trumina da ka nara me o yesingan mutawaek na akketeyac kung finkelak na subon final Sinai kung may misya napatek siya tayo Moses kumukay na som na para o yesingan taka na siya tamasing alang sige kastan ka ata kipel siya nga pa kumule nga sumila siya na phone na mga kankunayak ki recovery ki kastan ka ata na para nga may kunayak pa na ki ay sa tol ngulit kos ke esa kay si fena met toko sa si mawi wala wala Josiah el ara wo el siyak katla me sira el male ay selen fak male istamula na masing alang sige ramram singa inakkayagat pit masa mas na fakla
What's kan read ke? Iltang ne siyak nakmanas. Na may salen sum ram sinkat. Na isal sum ram na sinkat. Na pail mo. Kaya nga tapala mo luman ke yes ngal me kospe. Ngal tapala. Pangan si pray la ka. Pray according to the scripture. Na kawis findip sila pray lash ke mutawaek ke kasafla ye. Lemil fakla be na ke pray sila ke chimini. El som si fil pe pray. Na namana el fakal si pe pray ke. Kaya nga riti nga wow. Na namana el tiyak el jud pe som pray ke. Nara pangat trademark sila kum vinash si anan long sigat checking in. Kung vinirikilgi ke Facebook at the solve. Usum na yun God. Usum na yun God in kashikum. Dabay kulo ke fakluman na ke. Dahil fakla zero functionality ke kitnila ka. Na dahil faktik mga dialysis. Nga faktik dahil ma eto na likiyac. Pan mga faktik dahil. Dekan likiyac. O dahil patala inuwag anyways. Nigiya festulize again. Siya fly dahil vayla. Nga diagnosed with type 2 Keme. diabetes. Kung man refer siya. Kulo malap. Mapalana pa may Correct magun Daniel siya po siya luo. kulo malap. Panga taga may no sas ko yung longyangan nga foto yang na kingen na nga hingin na ay nga sumna mo wanan wangin pa na machine shell. Ang Daniel 48 hours na. siya po siya luo. Daniel Daniel siya po siya luo. 48 hours pa nga wangin pa na naman. When Machine shell ya ma. Me self-heating siya pa nga taga waste nga sum. Kumne kana usla pa na free radicals kaksakin siya na kay plan masyayang kung sang na masikadala cash nga kadin in sang system kategong. nga kad sang na siya na kang fat nga support yung siya energy loss. Am ko 48 hours mit Kosrae so na mo ingin na alam may siyas na pay manakla in siya wang na type 2 diabetes. As a matter of fact, pelsin na nga nga pangalan yung taktalag ya. Dan si Bacheki shala ko. Siya lila piya ingin na shkarak ya. Tamasing mana yok shupesi. Yok shupe. Ang italyan post lago papakayos. Me ke Facebook tututa nga man. El taga shun yan na leshin me el siye met fuko ko in mano. Ko peke lalal fungilala. El jaman na si kel tatale mea Kesben langklangan kadil si usyala na finta ka Kosrae. El mo lost land el ngatin el masinal ra incha el patati proy. Lem fin kong flok niya mga flok na kamalong. El flok el fat na si kaso ng kuama. Ngali pitches el ale pienga kel on kaya nga ngatali. May nil papa rumat way ni pena kaya ngashik ngali papa ngake tal lila lalal fungilan met nge molan met Lars nge cartel sang nge met nge fuko mano inge na kumali na kaya generation Lars ang singing nge talik na force nga shun diabetic type 2 na mga ko refer siya ki when I think interest ka lakang nge nga kila in fact keyword siya refer siya ki men parang a fact na zero functionality ka kit nila 2 years ago. Okay, sebenarnya itu kan nak kastan ka talal fungi likiyac. Wana la kalame tenel sapta si fosngal lu. Bangan tight si ma Daniel matake lensinga ul. Lain na singa la meta ka to. Na singa ul. Wala fintrol. Wala finso. Bangan masilwek magkuna. Namit ko sa ingin na finan America Secretary of L Chief in America nga siya nila tikin. Ama Kennedy ka siya nila. Kennedy ingin na som demand into look niya ki processed food. Chemical masang oro processed food nga
we coloring matagara mungona singa mental connect the cancer mang. My mem singa cancer. My mem a cancer. Atulog niya pa. Aspel nga sumanga we en nga mam tangya ga mit kumsat na kan masingan. Elakay akes makinya na mel sumuse elusye na fukun bange. Finne polche ka finne pana polche ka finne usuko. Wolikina my mem si mapekyak kes kakangyak ke. Na tingin me ko me fakke kola. Na ke functionality na ke kidney si lumun. Kola siya may pak, ilalewo ke pat kidney. Kommunikasjon sjal kom fact na masin salay lang na pa eh. Ngati siyanin me mata pusi na si kandi sjal na lalapsi. Kung binlang si akmisi kung kimasin kung kumara. Tanga lungyo sa ko. Masir nga ale convince ke dalik toluyak mi siya dar. Kulo malap. Nga ko mwepe na siya. Kiktoli uyak mi siya tar. Tandul la dar ke ripen katenali kung di masima sifella iveta mamungo si apple si. Akketeyac masang siya lanal sitan. Meche si farsal chiches. Me masimita. Yeah. Siya kospela mo parade yot na ke parade. Pangan. Kala yot nga nag-parade. Kung ramram ke meto akos pangan. Na Sapta. tiki nga fak na pa eh. Siya kospel nga ariti na chiches lang eh. Uy, may nga ko ya lain todo le dalson na mungo. Aske si kospel nga ariti nga mal ka na nangin na nga going on 48 hours na mungo ningin na wangin pa na marching trail. Wangin pa. Nga ako lang si Barit Purple. Wangin pa natin. Pangay o yesing nga liyan na pa eh. Wala na lang kat ke. Sam naman na ke tenil sapta si fos nga lu. Nangin na nga ifigaving ako consume 72 hours. So be it. So when I'm wangin na kimungo singin. When I'm wangin siya nga pas na self-eat. Atafachi. Tafachi siya ko. Kung natapos siya nga gumin na gumin me cleanse system luman na self-feeding siya ba atafachi siya nga. Tingin tres kal. Fat na kemunungan bakit kumungan. Kung living ka trauma siya nga weapon na ayal loyal ke sto siya nga Parang ngayon Ransom na unulag ka nga tesap takta man fakta siya. Nga so, nga fakang lang, ito ka kimalim na kayo, dahil check shala ka. Shallow man. Dahil check na nga, napangasom kay matari na nga ito ka kay wiklo na kayo. Na bel siya mga stabilize man na kayo na kumli, nga pinpit siya la uno dahil siya nga mutawaek ki unulong lakos ki nga tifuki unulong lakos ki tudang unulong lakos ki ko na epelin mo nga anan wali ka na tes metallic market unungan chemical nga ilal ta ka tira masing ilal ta ka ti kampati masing talik si kung isingin na tigin ngapin mga atin along po siya. Pa magnesium na may nga kansang replace siya kay mungo. Pangan. Fin pa potassium. So na siya na si uski kang la. Dikinan ni mungo. Mga ono nga masing likiyac kaya din na natural. Nara kaya nga tako fact lang along yaw sas kung nga lepakum ta kung pinsom noral takta matik kasin siya pindakta may ramasin siya nga kasin siya kina del what lasik nga mesing no mesing del fact mayro del fact na nga kwel nga uso no del lang if masing so check na wa siya nga tenais kung na nakatayan si ko, unuin may singan. May nga pa, mahul si fan na lak. Kung dalati piniyale. Nakita na pa Narang kaya kayo ko was kusin kain, loyang na ki fruits festival,
numkof. Mange katama makasha ye na samram na sin taiti sin in kasha kos. Kilo malap tigin kumle kaya kumatay na hospital lunching out la. Kumta na we tamlay share lera kuno kon uniform in count 9 with master cup. That's a big difference. Okay, usually lang na masing chikyalo kata sumna nga men. Masingan pa. Masingan mo niya kinta ka fact kaslan ka. Lunching out singan pa gato ke masya. Lunching out singan gato. Men me kinga lunching ay me damdan ke katinistan lang ko. Tigin ko di mo me ka luce ke. Masingan ay nganjil kyal din nang ko me mu ko me misya. Bangin. Ay di mo me ka luce ke ngan mo second law rek malaka. Nang lunching out bang ka ul. Kung fact na kumpro. Lunching out. At nila naksingawala nang ikekla. Nakatuntanin lang Kung talaga singal mising nang kahit kung kahit nang fact makisi tenil sapta si singal lu ngais lake kung sham line sham luman gi makastan ka ngate wira mga meta mo ngate wira mga meta lo malap singan met nga wala lalam tanim kata sa famakat nam na ashi and in basketball ni ngate na regret kaya mo mga academy ka lang kat na sikmising Kung ba malutod mataga, tigin tres ka lilakatayan eh. Fintra kla sa aking kasa, wangin na pa may nagaling si pasyensyen. Kung nila sampram na lang, mo na pa may masya, lens nga ulit, proclaim, ikekta ka lens nga ulit. Fakta na, tala na it nga ulit. Sige na ka pa mo rin unosingan, lens nga ulit, tala na it nga ulit. Ayan, no na yok Molo finan. Pang placings makatlaw siya na si Kom. Kung di masya makatarang tigin. Isyos mo na siya kanara na ya nga masingol mo sumla nga naramasing nga tenara. Aking dali karak no kon ki yes nga sum na ki Facebook. Then na fast ni pwede mga kayo ka nga siyan makulukla ka nga aso median sasma nataka na si ka nga na sinakin hindi sikiyak. Pakialam mo elke kung takal kalансap kung fakak mapayalal. Apam kailangan. Ang ka fakak matafong lalak nila. Tafong na. Gusto matafong lalak ay lang singa. Parang nga fakla na ki amtan ki kasamrang pinmasing kaya nga kung naingay na mga fansin mo ito pa just come to Jesus as you are. Just come to Jesus as you are. Elten na kun mo makatash kaya. Nakatsamsam kun nga kung di katunda sa mas tayo inirski katutsak na yun ka ata. Ka, fin pa, nga sumaya ni, kanila papakayos ngayon. Ali mga nga tawala na misye, na, pangunyak before kaya mo tsiyum siya nga natawila. Skinan ko, na parang nga samsam kun na ki Rome singawal, fasya ki, siya flaya na, sermon sila kisendriya. Kung finfak klem talak. Lapay Jesus Christ ilwin ko si Fallana ka at miset kun nantolo el molyak na en si safla kevak na kume fa small. Na ba kung fakit mo sige saksinge. Skinga tali mo si ma kung finwi kain lalalfung isi ma epeptize ke kof ng elfin stroke. Kume may yung hindi pa nagikof ha? Ano nanda ko man may scripture na isla en mamasa patakata Kosrae kalang kata. Tigin kulo malap ke faction ngan. Mas keluan lagi. New covenant pagadash kang grace alone. Faith alone in Jesus Christ. Makipakutin yung call na kaya. Na fasal ko fasya ki siyam si oksingalal ko. Jesus Christ mo kifan na. Mwe Read, te pangan kulo malap. Na kumni alep posir kumranam ki fake gas masyang tot faga longol siye Fosal ko. Pakantin magatli sa tao. Agad muslan. Aw, na kumnan ka me. Siyeme la kalam ge siyeme akor fosing alit kor. Okay.
Kat teta la masingan kuluk wan mga fakya kuluk siya bangan. Kaya te sham from was siya. Yes. Kung nila mwet siya. May clash ko siya namnas taga mong nga alle nga walang tigin fan ye cash na namsing. I went through hell. I went through a lot of hell. Ransom nakikayok, mapalak kayok na. Semon molin siya lang along na kemolin siya lang ngayon na ngayon pangitan ni Shesh musing. Nga taga sangrip kaslan katin awiyan na naklagyan. Masing yokshupe. Dikti ko. Nagat pange. Katakan paloin kat pa temple simsing matikin tres kalen maskin nga lutut kya. Maldiyan karingen na pa mongoyen. May ngakira kulacnsap sing. Na una nga akademia. Fashion 48 hours na mising. Aso nga mo, wang pen na umi. Nung ko aso panang may siya siya nga may siya nga rito may siya penga te kansi ma mo ina on totola. Nga fact totola sing may nga line tan na mongo nga chemical yet. Yep. Tina even te mataka from the tree or from the ocean organic met kum kang met tui met kum siba kang ma package process yak nga package yak kuna yak yak machine da met nga ta factory nga ta la package ni met in mass pharmaceutical company ono long la ko stikin akalam unga na fun na they're working in the same in pangan depopulate in or money tal tel yakin molan met chi fan na may yakin mola kuma pa hell siya worthy. The perfect lamb, Jesus Christ. Na tigin tres ka samram kun masing nga kalyen nga usot kung kalyen na nastigin samram kun COVID-19 vaccine. Wow. Samram kun mga katli oyen ma may ngam tanim malep mongle. Ars may katli ko try. So na katli mo transfer na fuko malep mongle. At ina ito ka na si kumising ya pagdating kalam ke mga Fakya saptay ka singal tolu na ke singal tolu akalam mo marking system siya may siya kuluk na makin in mas 7 years of tribulation siya nga makin nakatamay tayo siyang ne is marking system siya nga men eventual days tali ko flan mungo tali ko flan is masyayang na pang siyang tot siya tigin tres ka lakalam mi piyan now just look at that COVID-19 kiyep lot na kikiyep na upya siya may masab COVID-19 siya and misya lot na kaltipan na is talso na vaccinate na siya man lalit na makuluk siya naro katina kan as leaders in the house leaders at the church leaders at the government side ke FSM ne ke Kosrae ne ke muralas kana kayo katina na kan tala Messi kata may kula katina na ni tala may ta ke rek money talti ale elyakin molan may ta siya elyak mola siya Jesus Christ pal so mi siya mulyak shakshin inu siya mol mapatpatching of so with that being said why not pita la kalamina la persecuted la mema katin filial la fun la shot ke Jesus Christ masikyak fin fela nga katin na relate loin na ke nanak menanak si pita la kalamia along si factual pita nga mariti na flow no makom riti nga ke malitu singa si pita Kemainge akollah na makluwosan na kerek mo. Masing lieten na shafla, wisdom na shafla siya pa nakolah na ken. Nakatiya na ke oye salalen ma katiya ke business na ke pharmaceutical na ke oyen leadership and government na kayo katiya la mwet am tayo center stage ke fakya klimekos. Da ke command center lala. Slain lamb. Eliya man na kayo. He knows what we're going through. We need to put our faith in him. Well, not taking interest. After na siya taking interest, makaila siya lang, ito kain tarik picnic ma, ito kain focus na kaya, may kaslan ka, napangas kaya nga. Lang, lipan, kataga, lain na kayo, wes, fact na met, pakadinin na. Kaslan ka din wikat, lain na kayo. Na siya Fallana yung taga fact, maliye, na taking interest ka, kaila, taga, liti lang nga taga tawangan, alay. Ngon pauso. Tingwanin si pang. Tingwanin si kat mayon. Sano Jesus nan flow ko. Na vin kum talom si man tamo kum tangain picnic fin fella siya nga you better refresh that mindset. When pop fakyak nga kaya maing ako lang na nakluusan. This is not our own.
temporary sipatashkang. Fallana Tewan, fall oyen self-seeking, ataka, may kusay taka na sure na kaksakin. Akollah na kitakalan lang. Kulo kaksakin kat kaya, na kayo mamang kes na siknet kamay. Mo kat papalgas na nga. Alingan kaya Kulacnsap siya na. Kulo mala. Ngayon si unso kong katlong na nakatkali kipray. May tlash nga. Mailin langan, kulo mala. Pagka wala yan na, kulo mala. Bande? Mali. Ayo kalim pe ngalong. Tigin, kung kulo malap kaya mana kayo ang ausut kun kalye, sam kalye ti relevant na si proyan. Tamitigong takan, namnas ka nakalin matlasyo. Okay, fast na met. Kal, dakil tamtail, melin pus kung kulo malap, fagka wala yena, kulo malap. Tigin, polling check, tuwa kaksakin kaksamul, kulo malap, kulo tamalil, panatigin at fangan. Srui ita, amen, kulo malap. Pet ositamsin, amen, kulo malap. Latu wote, amen, kulo malap. Kamtal asmalinche, amen, kikas mula arulong tal, kulo malap. Kas nga umna ali yok na perspen, kas inakayagat nga. Tamtal email ta, pangan, metro to mana pa iya. Hubert, pain kumpe, Tanya Makre, kulo malap. Tamtal pala yung sin, kulo malap, amen na sumpe. Albangan, email ta pelangan, tuwo. Tamtal Ruth Charlie, Finan Columbus, Georgia, kulo malap. Tignis mira parni, kulo malap kya arsaman, tuwo, kulo na sinlaim kat ke kulacnsap arulat. Kal, kulo malap, lang las penajil tamlay jibresnan. Michio net, kulo malap tamlay. Kona, kulo malap. Kuma siya nga talpe. Talbe ba ang alal fungi. Las, Washington. Okay, talpe siya. Nalbasta ben zaman. Oh, okay, tuwan na siyong. Ama elba, ulit maganesing na. I'm gonna double check now. Okay. Tignis Florios, kung kulang malap, siya ke may sana ingo. Alala sumawangan. Okay, tignis. Kung fatak siya, fact lang mekalmen masyan. Kung kulang siya ke faction. Mataka ke unso ko ma siya yakat sidal ko. Oh, pangan. Ano yung pangan? Okay.
kulo klana kal tiginis penapangan kulo malap tiginis floor ke arsloman proilom in de tuing wikat metalal fungi yulinda pendar til festival kulo malap karilana ke kasinak ke yenge Nakatkonok bang tamtal shue amala ashar so Again, so okay. tamtal juwias ngan tamtal pabangan metro tuma pa tigin su Aw. tiginis tanya tala terry my milk tama pan metro tuma Alda ba met taro to mga tewi. Kung bawiya. Kibla Charlie, hey, kenya kulo malap. Tamtal lespit misma kumalap taga wi, pel kulo malap ke Arsloma tamtal. Never luck pangan. Charlie John Denfinan Sacramento. Amen. Kulo malap. Oy, Fongal pelan. en secret mga kulo malap. Amen. Kulo malap ke Arsloma. Tamlel Norson nena. Umli tamlel galle kulo malap ke Arsloma. God bless you. Yako asan kulo malap ke on wolacna. Tamtan melin kulo malap. Na tamlel sibuyas ko papa sibuyas ngan papa Remos lipay kulo malap pa Remos tamlel sibuyas ngan finan Indiana. Yan na, lumalap na Mr. Larry, La Mr. Larry. Na tigin perle pangan kulo malap tigin kulo. My main man. Rose Don from Fort Leonard Wood, Missouri. Fort Leonard Wood, Missouri. And lang policeman, chemical mapa ke army apang. Kebena Charlie, kulo kaksakin kat, kulo. Tigin siyam langan. Tigin kam kulo. Na Kenya titsan Ibrahim, kulo malap tamtay Gartloman, long lot na siya titsan. Uncle Titsan. Popular Italian North Everett, kulo malap. Kulo kaksakin kat. Tigin nga mo pangan mo ito. Usod kon ramram kalyate kolkat kasi proin kalya tigin fin ko kofga Maglumalap we come in fact kulon sin met last years mataka we got neke kadafa akollah faslik nge kaksakin gat ke Mr. Libangan orala pa kasin kulolak na siyumke umsafad siya diya maluti siya mga ikasek mo siya nge inga nito lang na ke kaya siya Vashreng me due diligence luman kalingayak luman. Na baik luan sin matashkan gawa katlalal fungimo evina lang silan kat kate proyek silan kan kasakat kadinda kain akketeyac channel dunge akakat sekwe na ke message ma kate akfashia alal fungo le Mr. Lipan la kasakat ke sermon si aklulal yeneng yengo kisendria. Now at the same time nge namdawak pena prekin sko team nge ngan nalu Seattle ke sendria pe. Or makin na window siya ke witching. Kulo mala. Kulo mala. Pangai masih okay masih. Pangai rhythm siya umrala nge kulo. How? Ara ome mdana ke masih nge ni proela ratio na kesla. Now, having said that, katataga ni kali ke proy, na proy singe ko us proy ko saswan, kataga ni proy na sinkatin siya ki cash. Ana king afak pieng aleme lang eh. Nga somba na silba na proy ke mga proy ke. Ada lang si fax siya. Ketsene mi ako lang na finchak siya pangan tigin Kamit wala la an ngor. Dapat proy met kumin lalvungi But tamalut for the last 3.5 years, Be the same song, Inner circle pa namram. Inner circle mo to man. Wait, Angen. Well, nakpunas ka tagay ni proy ke belsinge. Kat kaksakin kum kat papa, kikadako lagatin fashilik ki belsinge, kat lang sifac malap na siyum ke malutut magum. Amen. Kesa na sishke ditusinge, ka dao fa kama met wiyash ke wikat yang ke, ush nga klum ke time so muna.
akketeyac na siyasla organisms inge kaslum ti organization el mol yen nukewa lao foka panangat kaksakin kum kilamala lum ke fella singe egatlang sifac kulomalap na siyum ke mikesla be pellash na ke fellowship siyasin silasha na ke fakwal polo ila kalimila el mutawaek en da ke metlili metlala ne oana lan los namda fellowship da ke pesi la fastigi fella singe lela kat nukewa na pol el faklangay tatar lang asumnaya nakadin kan nalalfungi kun la makat matayang nakainge matakain masayla lalfungi lasha akwot siya makat kapon keskin ke matlalfungi la katakwot na ke mool mapatpat man lem siya silula na siyashke mas na fak na siyash nakatfin fakak lem dalek la pay Jesus Christ ilwin gulo si fanandung mi siya tukun nandolo el molyak panang si kasi nga na siya din som fakalik na sinmadin siya ulash mwet na kayo makat come in contact with kilapan lang silom na siya nakmanas lo siyan fulbash kinuktugin may unlong katingi sa paykatle kinen mo na tum Jesus Christ katfak kulo amen.